kukurukirite na umiji na aguntere okethira okeugo wa kanyamu kabia uga kununka kanyama gakununka na ukanyamu kangi but all the same wetigia itwe banga ni tibo kugana na tweterete guciarwa kwa muonoke Yesu Kristo na inge barabata kiumba ukinya na akwa gotatiumea no wetherwo gitwitaga thigunku tanio ntire ya muno by the way ntire ya muno ukambikira thani ta ithatu gucia nyama thani ciiri cia mukimo na njagi ta inyo gucio churu ndi sawa ntire ya sana ikurumaruma bukai kidogo gatu inambere kwa tukewatanagira na tu inambere kwa tukianagiria mantu mara methere tumakithina mbere na ukwenu mariku tikomenya kwina nambere ya Google screen ni yaku ya thimu 0720880000 ya ili nambere ukarania na tio kurukia nambere enu kana watwire imariku mumathite nambere na muno kurukiri by the what do you think mantu makoneni na impeachment ya governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza no kuona ta kama antu mama kaithuru na maybe maoni maku mariku is it right no kuona bwagirite governor kwethirwa akiruta wagiteni kana kwethirwa impeachwa no kuona bwagirite governor kuina mbere kwethirwa akiruta wagiteni kana utikuona buri untu bwega kana utikuona bwagirite governor kwewa akiruta wa giteni. Aradiria nati namba yetu ya thimu iri yagu tutumire SMS twire maoni maku imariku nukuona bwagirite ma governor county ya Meru eta Bishop Kawira Mwangaza wewa akiruta tutawagiteni kana agimpicha watongoria ni tukimenyaga atithiritwa akithire kinya mieri ithatu nende irathiraga ya atithiritwa akithiragia na bado mantu makarire nukuona tabo agirite kuthina mbere kwegua akirutawa giteni kana agimpichawa arania nati kengo tuinambere kwegua tukimenyaga na kire mantu mama makoneni na kurutwa kana kuimpichwa kwa governor muthenya mu the Senate kainambere kwegua ikiga muswando yokarwa riuru kire bunge eno yago bakainambere kwa bakirwaragiria ma kwa ukatha bakainambere kwa bakirwaragiria kwa njira endaja bainambere kwegua ba tukimenyaga koguo na tukamenya niriko mberu araikererwe ciara wano igakethero na thini ciithiritwe kiumaragia ku thini ciothe ciathie na mbere kwikiambagiria kagita kara ngwataniro yathie na mbere kwikiuraga gatagatini ka governor na ma MC ba county no ya Meru marao batiana nkerwa ward fund marao utiena ngwataniro gatagati ka governor na tongore barabangi itwethere tukionaga incidences kathumba chithiete na mbere kwikiumagira bwambere kagita kara ngujoki nyuma kidogo murithire wa Meru TV kagita kara watwikire gutiena ngwataniro eno kagita kara watwikire gutiena ngwataniro mantu mama thie na mbere kwa makiambagiria the very day era governor thie na mbere kwegua akinyuithagwo muma makarikiri ata eti claims chamberie governor kagita kara nyuithagwo muma ata include kire maromba make yani tuweno ya mbere buru kire maromba mara kinoru kagita kanyithagwo muma gutaye na maromba make Islamu nukuona ndu bwa mbere watwika dini ya Islamu ekwegwe kingagirwome kagitani gaka gake kwegua akinyuithagwo muma twamenyerete kuona maybe kire mautongore mara mangi asani ba county ya Meru bakithina mbere kwegua bagiperformaga na bagiperforma kupana na urefu na mantu mangite mara kire kagitani gaka twathie na mbere kwa tukiona kwaya chichi athie na mbere kwegua kina garora na kinyaka kwina asani bare na bakai sana bakuma county ya Meru indi wikira kironda mushumari wena mwanki kubithia kironda na mushumari wena mwanki watu ikati kwaina bad yaumite nara maruni commandos ba mtwa mbesha cia weta wanti weta nigana no ntiena go mabwande twinu nka watu kadha nka watu mimero nka urwa mbesha iro kuwaga iko wacionire ntime yakuwe lakini kwaina claims ati kwaina mbesha mbingi cia na mbere kwikinenkagirwa ikinenkagirwa aini baraba performire ara ntuwira ya governor kwegwa kinyuthagwo muma thina yenge na mbere kwegwa kiumagiro kana ontu bungi bobwa thina na mbere kwegwa kinyabu bukirutaga bukibumagiria
To magu kwena incidents ingi ya na mbere kwa kiumagira ya gutwika ma MCA batai na mbere kwa batwikaga recognized ntu weno yake ya governor kwegwa kinyithawe muma ya betwika bagwe ndibo kabatu alirikana kabatu kethino ntu kinyabo no aryo bathuritwe kinyabo baina mbere kwa bakionekana ta baingireo me kidogo teka bo butebuganu twajiragu yani imamotu makarika timonthe nontu imainge sana mamotu makarika mamotu nyuma gutwika ma MCA batina mbere kwegwa bakenenkagerwa ward fund kana mbechi ino kigeneki governor thiretwa kithia na mbere kwa kigawera ne kiuga kabanenkira sijui milioni cia ndegana kagita karomba kura watwika mbechi ino tiri na mbere kwikinenkanagiro na kwa gwende anondo wa yathi na mbere kwegwa ikiambagiria boyega kagita nikara governor yete kurugura kiatho kana yete kurugura bunge no nundieta wa maiden speech eno speechira ya mbere buru speech ya mbere buru ya governor kwegwa akiaragiria bunge kagita kara governor ina mbere kwa kithongagira gitini muraithiri wa Meru TV kwina speech ya mbere kana rwari rwake rwa mbere buru rwathia na mbere kwegwa kirutaga rwari rwa mbere buru ruraragia ndeni ya bunge iruo rwetawa the maiden speech na kire maiden speech ino governor kuthiara kire assembly county assembly ya Meru athi nuntu na regete kwa kutuya kwe utena ngwatano nini baithiro bakiumagarukaga bonde wale anjerie kwaria mabibi na mabwana abalisen mko salama angae bonde baumagaruka na bakumagaruka kimbuiku kina mbere kwegwa ikionekana kairi ko ina mbere ko kionekanaga kagita kama ma MCA bainaga rwimbo ruratu the very song rwimbo rwathie na mbere kwa rukina wa imukuru wake ntueno yake anyuthagwo mu makinoru rwa onekanaga akibuthiria kana akimeneria governor urare agu kanyuma governor etawa Kirito wa Murungi athi na mbere kwa kina kingangi bae yani rwimbo kango kuotia nkuinaga kiuga bae rwimbo rurungwa rwina mbere kwa rukina wakairi kagita kamaire rwina mbere kwa rukina wakiribunge no ya county ya Meru arora na bakina governor bakina gira kawera bae yani itugiata wichokera command wetawa wichokera command kwe mantu meto wichokera command onto bukathi bwakinya bantu bugechokera okwe wetawa wichokera command baina mbere kwa bakina rwimbo rukairi na governor umagaruka thuri athina arakire obishini yake kagita kararagirie mwingi aina mbere kwa kiuga na kumenya barabathie na mbere kwa baekamataga ibanga kwe bantu bagukamatete maiga na geruro maiga nchuguma mathoka renda oragia ya antu baithite nto aya na nethoka ithite nkareni okay lakini ibu kwa thia na mbere kwa wekaraga ogu kwina wati mbaruba baena angitoni bathia na mbere kwa bakidefenda governor baina mbere kwa bakiuga governor TV na mantu mangitamara endi kwina ngwatanire ya thia na mbere kwa gichwawa eti watwika governor nandikirite ma MCA barwa bathi na mbere kwigwa bakirikanaga kengo baina mbere kwigwa bakiaranagiria na kwirikanaga barwa eno akomeandika ameandikire amekira mitandao ni onto bora watwikiri mugaru na bora mantu marutha gwa kithirikari utiumba kutuma kwathukia barwa wandika ya kumbita gikaro ndi mutongoria wandika barwa wikira na mitandao wasium mkone nago ikuringana na MC wabwa baro eno watwika bativi nonto batiretwa kuringana na bora mibango kana kuringana na bora kwithiritwo kibango the protocols
kwina protocols bateri kwe kithingatagiro kiri kirobici kwina protocols bati inyaga kire studio kwina protocols ibiri bateri kwina mbere kwe kithingatagiro kwe mantu tamamu me mareo kwogu watuika mataina mbere kwa makithingatagiro atongoria kana ajumbe ba county ya Meru baina mbere kwe bakiri kana na kuya Meru guchwa ngwataniro gatagati kama MCA na governor. Lakini kagitania ku watuika governor noe na busy sana au ationekana nwanga anenkanira abanenkera kiumia kiu kiathingatirite mandi abanenkia kiumia kiu kiathingatirite mandi na ajumbe baba atongoreretwe ni senator wa county ya Meru etawa Kadhure Murungi no we munini nara kire bunge eno ya senate na mantu mamonde mantu mama thie na mbere kwa kana imama mantu marama thie na mbere kwewa makiumagira marama thie na mbere kwa makionekanaga kureta inyamara ka kureta thina kuria kwagi ngwataniro na marama ethiritwe magikira governor wa county ya Meru bantu achege mareo mantu maingi nkaina mbere kwa ngiutaragiria nyuma ya kagita gate kuraya kana wona ndachokera kidogo kambithirwe nkiumagarukaga anini ndachokera nkewangi utaragiria mamantu mara mathie na mbere kwa makiumagira mwanke munde turi yani rugono rwa governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza kuma kuthongera utongoriani mwanka emunde turi nuntu irirwa baba kumenya kana ataramu bagiciaca kwina mutando arage noe bagiciaca akambera eno phase 1 ya governor tutiko menya kuma emunde what might happen no tena kanya kathio bicini kana tukamenya lakini ndekire phase 1 eno ya utongoria bwake yithiritwe karakarangeta tukamenya nyuma ya kagita atekore kambero kiumagaruka aneni mbethero ngikuyegeruo na tugachokera na murengo etawa Nancy Ndogo tukainambira kwa tukiaranagiria na kuraithiria mantu mwanya niyo kawethere bambetaga ni Faminas wa Kimathi uko kwa Meru TV tuinambira Negi taringe ria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera nanto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Juaire mwanka mweri Juai 10 mwaka jo kinyamitino kiongerekaga kiurianire ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantu kugwantuko ni jagetomi na ni babatere kudodangariria bakugenda nacho mwanka matorene guchoke bioria bi Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura keresta ko yangariria wendete giotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni idi imurikite agendi na atumiri barabarani kenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kioria ni atri baria bagendete gonto mwanya bare na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kirisa kweria bakwenda ne ukuringira sako ya kukura dionga kire Facebook page yetu ya Meru TV Kenya ridikana kuambiria na lietore yaku na leo kuringa kura uri na sako eria ukuringira kura yaku nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888-000 kana 0734-444-725 Oringi bwa kura idi bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka 2023 na mochindi kwe wakea 1 tariki 2 Januari mwaka 2023
ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Theri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ereto ngari ya kimathomo aja kauntene Meru na Kenya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe muchiari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiri ukinyanilubu mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarere gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira anebo kinya chukuru dha ilio nituza watu nambachi kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Negi taringe ria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru. Dere negi tarire anto bachoka era matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao. Amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene. Riboti kumakirerwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe magana kenda. Guchokera kairi murithiri wa Meru TV tuinambere kwigua tukimurika mamwe mamara methirite kana twethire tukiaragiri kana tugikagira urito githo cietu rukirirwa imunthi na kawethire ni obambitaga ni Faminas wa Kimathi. Bamwe ba Meru ibethire tubakibu magiria kuregana na gikundi kimwe kia kali na tongoria bara ba athite na mbere kwigua bakithi na mbere kwa bakiona kana bakithiranagia maoni makwandikira rais barua kengo bunge ya Meru yithirwe kithi na mbere kwigua igiteanagirwa bakeri na andiki bandeto muthenya wa igoro baithiretu bakiwa governor gutire mbati no akaka ina mbere kwigua akiumaga ubishini nontu nethiretu agitwika muntu kana nethiretu agitwika njogu ya kirithia irethiaga yonka na muno nkuruki nethiretu akiaga ngwataniro na atongoria ba county ya Meru na kwogu governor alibatara kwigua akiumagaruka gutongoria ni mwandiki wetu wa Ndeto Frank Munene nwewe nacio Ukuriru na wajiba ombani na temo akurukuru na we izi ni miarie kuruka thomba kuma ntere monya cha kaunti Meru barabethirito bagichumiriana kuregana na bama barabethirito bagita miarie kona ni MCs ba kaunti Meru na atongeria bangi barabonete ngavana kaunti Meru kawira mwangaza ka barabara gakoana ati ni mwakurubakuru na we baba bakiregana na babo na kuwo temo akurukuru na we ide ni wajiba ombani na bagikinyanirio nto babo gukurukira turwembo. You are fighting incompetence, not gender. You are fighting incompetence, not gender.
Nkuru kibagita na mbere na kumeneria ngavana kaunti Meru Kawira Mwangaza no ntubwa kwagira mwekuru gitio kiri utongeria akanya karethiritwo akionata mwekuru antu ethirwo agiukiria ritore mwekuru kiri utongeria ethirwo agikakinyangana kwagira atongera bangi gitio bari no rurubu nene no ntubora MCs bethiritwo bakinyururwe ni Kawira mwekurura ningi ukumenya pio no eshima kinyamo kio katheta nagera kio chokanirinya twana ae Kawira karume kuru bangi loi baita tukomerera na batu twenge kuru ituibetu tukunwani wowe Kawira nonto madharau yaro kwetheri kinya lindas bange tamaka lindas ba Meru County bonthe ote mtu kwata na anwe kinyomwe tona mwe kuru tena kiao kya mwana ongi nonto rira batu twatarire MCA ibo bari ukwena batu yoke akuya wetu inkubene si atari kinye kurato bakamata yonto batu asiere tu enya kenda bakilla yonto kura urete o baraba inge baterombo tura mesi lakini ora omba komenya na wetu ya no kweta wake ambanjo ya no kweta wasonguri siboku MC ora ndaringere ku na biu torona Kawira ti mwekoro tokora tori ora mwekoro we nambi we nando ondra iritete buru omorombera kura na inye kwa indra moere lakini thainye kuro baba ingi bakorigere titiambi kura itwaya mwekoro bagita na mbere na kugotongera bwa Kawira bothirito borebo irumi tikato muthura na hata mwekoro ame akuthura onge tutimenya kuthura Kawira lakini kintu kira woni kio nthuri kiri Kawira ni kuroma watu kana ukaruma na beto amwekoro wa Kawira no eterora ciara mwana ko ciarire mbirwa woni nziere mwana ntasiarire mbirwa kinya mwekuru asiara kiwete no kiake kinya asiara mwamba no woke so Kawira wente kumenya natoke ethio no ntotwe no rorobo nene bora batu otorumete aringi kura tuende bwonka mwekuru wonkia wa wimperwa twasiarire na kinya kuria seneti ethiro yitira kajereno gaka ka MCs ba Meru bethiro bakiringa kura cia koneria Kawira nja kankuromba nkari ya mwekuru na ndromethete ekuru ntuwa seneti itwatonosia bababa itotoritereni moruru yo mbungu eje toritereni mbungu eje tumechoka na wewe na tutekwenda manto akurengi iromba reto ike seneti royo erikane mumeru arare iberu mwana mumeru kiao yone Meru County otyo iketu mama o seneti basethe yabo wacheze kaa wao especially kathuri murungi baba tugwira cheza kama wewe atwe toruwa torekoro no batu twakuthurire na thai twina muthuro yo mnene mno iromba reto ke seneti royo twiromba botwanirie Kawira aete kabisa bakirekeria kurubaba ni bethirito bakinywira kamwe kuga gukinya gutwika seneti no yonokie Kawira Mwangaza bakethiro bakigita maandamano jama nene kwithira bagikinya monka ikuru kuona mutongerio mugongo William Ruto utigira ngavana Kawira Mwangaza atiguchoko tongere ne bo county ya Meru seneti eke ro eke ya watie kinya nini ekara yake kwa Kawira achoke Meru no nto batu tukandamana twe Meru yonthe mwanka kwa president wetu lo yakoro ibo kwenda Kawira choka Meru kore enda Kawira etako akaria na mararu yawe ko ote wa kwenda komya bo muntu endele mono kia akari mwene akari ende kanorege no peo no ntokinyoka rega gwito roje seneti ito ni othari akwana kabateta mbecha aketheti akarega mwita tokaandamana tukarara gweto tuko na muthenya mwanka Nairobi na tugeta maguru kuma tauni nene Meru gicigo bunge kia North Imenti nkiripotera Meru TV Mbeta Frank munene Iboyega Frank munene ntuba riboti ino na njira enkinyaniriku nao mujie omwe kuma etora ria tune wande ya mitungo ya naiti imenti ya bwana iti bakurira Kyoto kumania na kana kumakire thirikari nyuma ya mukuru wa muji uyu kuthina mbere kwewa kitharikagirwa na kurawa kulingana na riboti ya muji wa Mutotigi Justice Mutegi murage athie na mbere kwewa kitharikagirwa ni aura mababa baina mbere kwewa bakimutema ntame ya mbesha itakumenyeka kana itakunyira shilingi 30,000 arende mukuru uyu nowe ararongagira mushi wake na ethiritwa gitigaga ana na kuruntu borende wethiritwa bakienda Kyoto kithina mbere kwewa agikioneka Patrick Wastela no winashio
Itu ria kieba ni thirite rigikuneka muci kwa mutegi na kinyantura iji yonde uu ni nyuma ya mukuru mwene njaiji ukumenyeka ata mutegi kwithira waragi na njira ya kiriga. Marito oni bitagwa Kanyua Teofana. Mutegi ni my brother iniro, mutumia ya tigite ni my sister. Muraga mamuragire o buria thambaga na mamutiga ari utheri wa buria ari utheri nuntu na gutengu ari nacio mamutigire ogu na mamutiga methoni magiconoka nkinya kuri mwana wawe nuntu nwe wa muonire ari wa mbere, mwana wawe nwe waukire kuthie kutonya ku nyombenu ni amuonire na amuonire atina nguo. Untu buria butumite antu bamuchirijo baigua baithikirite na kuria thirikari ithire kithingatira na kinyi egotigira yotare ya muntu uyu wa withirite agigua ari kuoneka. Tambeta wa Alex Mawira mutegi atete na keba nuntu bakwithirwa baba wetu tukurikia kumagaruka njeje tugwita safari ra ya leo twajira twethira baba wetu na itiringo gite buina atemangi utuko buu na narikirie kwithirwa monka thai atutigite o thirikari cunguce baba thithire gitendo kiu nuntu tai kia mbere kwithirwa mitungu agiukarika ikarikite maita ya maingi mitungu na bara beta nya thai thirikari ni kuonania ni barekangiritie ma na iba mangi tabagita bakija ko thirikari tujukirie kioto getura kibateria. Niyo mbetagwa Erose Kangai na ni mwarwa nyina mutegi. Riu tukaromba bakeria muno te thirikari matuthingatirie matuonere nu uthite mundu ta nyamwa murenga ngata ng'ombe. Muthoni uria ni mwekuru wa mutegi na remi kwithira akiumiria akamera na guciaria kumania na ruru bwa bwithirite bukiujira nkoro yawe turi nabo batikunywa ruthira kao kuona kinyabo ni bugwatitete akumania na gikuo kia muntu uyu kona muturi wa oragi na njira ya kiriga. Yeto ni Jacinta Kinya ikanda igirwe ndi na kithikiro muno rira ndamenyire muturi wakwa mutegi akuragwa ni amba batu thirikari twina thina muno nontu ni tukuona gira uu wetu naroragirwo umwe kinya twina kwithikira guku nene tukiugaga itugerie ni gututethia na gututhingatira mantu jaja itu nya twingwa tukuona twi thinene. Nabonde bakethira bakiuria thirikari ciumirie niu gutigira kioto kiao gikuoneka akuona muntu uyu nwe urari murungamiri na ritho ria muchiriju. Yetombe tonjeri kagatero mawera oni twina kithikiro njeje nontu baba wetu tambira gupasi mande na uragiri nyomba namba no unomba gututethia ya kuria na ya kunyua na mathina ja maingi nontu kwina ana bangi benyi mabeskuru na tukona ituinyirikite muno nontu nyamo ciario ratigitwo tena ine kung'ana kuma nturaya utune guku ni wandi ya mitungu gicigo mbuge gia Southment ndikunyiria ntoto cia Meru TV yetwa ni Patrick Wastela. Ibwega Patrick Wastela na tugitumaga pole cietu kinyatio kirimo jibu mututigi no ntuba ko inambere kwigwa ithe wago hakitharikagirwo na kurutherwa onyamu bubu nontu bakurikithia methori nontu butagirite na no nyamu bubu nene muno ondu tobo kuinambere kwa bukiruthikaga na ibwega atongoria na kinya abitha baokaria bakainambere kwa bakirutha uconkoni kenga kumenya kaumo ka kinyamara iki tukarekana nthitweno na ati antu biumbe bairi ibadharikiritwo bakatheti na nyenje ni raia stage kwa njiro wandi ya thiru gicigo bunge kia Igembe ya gatagati kulingana na bairi baba barerekana ati kabarethiritwe bakia bikibiki na bainambere kwigwa bakiwagia nacio ntubura na aranterecia maoa ntubura ndi bwethiritwe bukinambere kwigwa bukibekira ashige kulingana na ciwo munene wa nterecia Kaene John Mwenda nethiritwe akiruta mukana umurito kirimbe umbithe bara bethiritwe be na uthontu uri kutabobo bakwigwa bakiyaga bikibiki ciene na bakaugia nacio araugite kioro kiao ki mwankini na baa watwa utienteri bakarikana na njira ya thirikari. Mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja nawe nacio na makarika ya mbaba bikibiki mwiri oyo mbe no kaya kuongeleka ntuko kwa ntuko
ende ntuko ya ruare athwani rubele ba wamba ba bikibiki ne boro stage kwanjilo athero rojene wandi Gembe Central barabatiri manene kukioru kireka taitere ba umeta barabara ya mawa na ukinya stage kwanjilo ne baringire mbams na kuwa na ira batharekiro ni mwingi na muthoro yo munene rira senior chief wa Kaene John Malaki akiaria arua ambabani bo kadikinya na matete twarikiane kwa kwirwa nteto cia kuriaria stage kwa Njilo na so undi kiongozi wa bonda mwirio ya Gembe Central ndamenyethwa kuina antubeli be abaireti ya bikibiki maraba suspecta wa kwithra bareamba ba bikibiki be abaireti sana na lero sana be abaringa mbam a stage ba waona bakwa drive ambu onde on randre otora be bedranera manto ya ondria ndredranto bele ibakuete ndego erikomea irombi beruanto bogwa babire abikibiki baringa mbamsi kilibo bikibiki libo kama tete machete ibanga bila ba temana bianto bakwa bikibiki so but finally ba kwa ambao mbero kurugire ruare nyanto bombete kwithira bakithenga kasianto na makarega ya wamba turene iri nto yes stage weta kiengo weta nje muktano njerera kai chumi gathira muthakonge na temerwani ambao bikibiki na ibo nto tukua batwe tore anto bairie ne tukunyeleka mnono manto yamba Orundu kiembethene bakuru baitire ngwe cianjara cio na kureka wamba no tubote batethia na bamenye muthiano iku nikyo musara ana beto na abwe ekani kuiya muntu na bati weta kala roya rwaro wawe no nto ara kala roya rwa kure ko uria mo orongia kureria orongia te kureria bo bati uria bya bibya ku no nto wani mo oreka thine na kula na mpara mono ke na kula na mpara ndero kumba guthro ogithwaniri into be muntu onge na rare ondo oguthro kibangira kintu kya muntu menya muntu rana ritete ngwe ateseka no ntu bo kintu kira kwa antu ba bethi no ntu ba guthra bakiugumana na mantu ya wamba ito boromba twe antu atonyugwa na atonyukwe burakane na tabimbe cia kuiya bubwethie ngwe cia njara cia no ntu wina njara na wina mauru na waniro ibiro kuona kuana ibono ke wo twaregia kwelwa no nto otege nto ke othari ke to mamu atora boya Sibon John akilikithina kwa kwina thwane rubange batinture neu na kinyabo bakawacha na bajukirwe talere kiwatho na endini bakuromba ukaria kuongeleka rutereru area stage ndirite kwina antu ba tembea na bunduki na bangi ba tembea na ibanga ba chuna antu pikipiki asite wa today na incident yu tufuatiliete na tuna suspects bara by stage na iba kusika wambe ni mudhombo ayo na tawachukulia hatua kali security the ke booster wa area kienda tumba kwithra tutekulusia antu beto kulukira wamba wa bikibiki no nto amba baba bikibiki bakwitha bena nyabunduki bakwithra bena nyamashete na twaromba sana thirikari olelio ntubu kenda antu beto ateketha bete oturobo na still baba ingi bethra besu no bikibiki sio basoko kiene ringi tururia kinya utongoria bwetu baba rikuo nitukuromba kinya uterebo security na thirikari no batugere street lights kuma njoune tuthira tuna ingilo itabira kana no to ya muktano njira anta gerete mairwa tuthira tuna bione genda tumba kwithira kinya kaundune no to thai manto ya mangi muntu urithira wata bikibiki ku watemo mno tha mwetha igire cioro bikibiki au irita ya kamuntu awetanduke na kyo ya na itukuromba buru mno ruterero eturo karia no ntu irwo tumba kuririra mno bakethera bena batumire experience yo kethirika ana beto bakuthirwa no nto ba bikibiki no nto mwana na wenzo kwetha na bikibiki kama amba kwetha mweterete thai musiari thai ka kurira na beto ya thai ene yo nto ana bakwetha musiari ate kumena na bubari thai ana beto bege to ba inge ngoma bamani ba ututi bangi bakwere bakora no nto ba bikibiki no nto mwana eta kwisuria kinya loni kenda itethia lakini no nto awitethia kwe mwatereta kuwa atere kaita bikibiki rambete nde muonie batwere tote thirikari tiga ne twekire inya kigenda na beto baitha bena thiri Merene kinyetu mochario nyambene level 4 nkiripotera Meru TV kuma stage kwa Njilo irere athero rojene 1 Gembe Central
Mbeta Mukiri Onkonja. Abiashara bairurire Kangeta na neba gukaira thirikari ya kaunti ya Meru thure abisha bayo neubagatiga ko bashumbura biashara baba bethere tubayetereria manyamaro kathumba mara bethere tubayishumburawa nende bakiuga mantu mama makobatwa kwegwa magikinyaga muthia murithi waba nwe winacio. Alafu nyanya ishangwa nirorere sto. Nyanya nirorere sto ciondo na imbia cianto. Alafu rwaretu hata kura ringi. Noginya no mtu atatandika nayo kide ringi. Hata mapi. Abiashara bathoko nene ya Kangeta ni baumirite na guteta anene kira bakugwa ni baithiritwe bakithangikagwa ni aritingugi ba Meru County arabaugite bo bateo na kiene kiri thoko neji yana into twaya tututaise gwethina ithokone tukiya wika into nthi ndambiria kwirwo kunja ndoria ndi ankaya mongo lakini ntono kabila bungi bwendene ya konto ya bura Kangeta na muno kabila bo bukumetu muntu wetu wa Marieta erware terendia thoko erware terendia thoko ne nonto Marieta anengero mbecha aiko nengero mbecha muntu mowa wanyanya na itunguru atweka nende bwakaua antu batwenda riomo nonto bathoko gwithere nini twatweka nende batukatwengo ome ende twethetie batwe kurura turona gwika awika thokone nonto bombere thoko no yori ntara kanso buru ni twane ya hukumwa thokone ni antu bara itongoro bakawito kwendia muno hotevi twenda sika tobauraira into tobauraira twaturabionza kuma ndena kanso oteka kanso ere kuone hukumwa ni antu hotevi tokwenda mwanka thai. Abiashara baba bathoko ya Kangeta bakiaria na rwakairu nene ni bameneretie thirikari ya Meru County anene aria bakuga ni babathangikitie akung'ana bitere vingi thata na thai ntendia ndeka mbere muntu ambere belanja na ntara icio cititoro meta twacinyata wega icio yore su na imwe muntu reto atamele utare na kwerirwo wake ukebela niro theri onto Marieta ni munene thoko waita muntu ti wome kinyomwe ketha narone tukanire itukume kwotorie kuo bameneretie murungamiri munene wa thoko eji uro kumenyeka ya Marieta ni baugite ati we na thiritwe agiteja into biao na nkuruki kubitukania na bingi nontu bukareta thina inene ya kumenya into biao tugera kuri kawira mwangaza atorombera kura kwa imani tebwo neito amwere kura batwere etabikanso egwe otongaishare nonto bwa dimani nkuromba kawira kithana isiana anti waibari ya moyo na yanso karinto byako karore nyabyo ngaba neto kawira one wa tetethia kethe ntara ikinya imomorwe anto babangwe wathane asala baba nyanya to bangwe bate na roimwe ekoro ba methere babangwe aroimwe anto bangwe anto bande babangwe ikenda to kuonekana ndego tukawira atogoromba urenga baneto okangeta one gereo kia asiari ba one gereo kia asiari ba bathoko kethe Marieta are ne yaritwe tugengo thokone no tutumba kurua kanga na tutumba kweta sobine no malayene na betu iba kwenda kurena iba kwenda kuthoma murithi wa banki reportera Meru TV kuma Mirigone ya Igembe Kangeta. Munini wa Shibu kuma etora rea Kamatungu Muriuki Makunyi na ritetemukana umurito kerea kari bara bena mutugo wa ukunda gashobi liwa rirengo kumono babethere bakemenyeria mutugo uyo ende ya thigunku haretherete akuga gutintiri ukawatikana akaigwa kithukagiro matagari ya makiwatho ndagara waiguna mewe nacio. Warira nyambura jenderete ndere mwanya jagugi mareto na tato yentere jedaraga biathe mono kwina nyambura antu bakuria nyambura bakaria into biao inkuromba kagitaka itore tukimenyaga kwina maisha mange mambanda ya mwanko guyite
no to itukuthira mbego tukithomithia twina mibango mingi ya mwango uyite. Munini wa Tibo Kamatungu sublocation Muriuki Makonyi akiuria kariba ndere ino gutigira batigo gutumira mbeca cionthe kiri nyambura ino. Kuinga kiwango yaku ti sawa itothe kuinga iwango bietu bamuta kuomba amuto kinyira tukimenya kwina ro no tu wenyukia chwe January kinya mwana kere muku chukuru mwana kere muku thoma na tibwega so nkuromba amuntu kinyira na ruthogo na arafu kinya ba kuibia thini ito ibia thini tukithimagira ya muntu aria tatakira ro kagitani waku Makonyi mbete gwethorwa kimeneria baraba kunyona bakomba gwethorwa bakirara metaroni no turaturi akwa murukiri mumbe ukithi kwethera muntu wa mutaroni nara nare muri kwenuka nare muri kinya muchie na tibwega so itune tukithi itugere chwe kinya ugotiene inya etantu kwe tantu tukayemba ukijunga nawe nikenda ana betu bakathoma na mantu betu bakathibwega so nkuromba tuinde tukare bwega ageri betu iture nyambura cietu bwega. Ngeri botara Meru TV kuma gichigo munge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi rietu indagara Waiguna no ntubariboti no nagomana ate kagita kaingi muno kagita kathigunku hantu betherete bakimenyagiria mutigo uyu wa gukunda kunda gantu muno bagatiganiria mije yao kana bagatiga kinyama jukumu mago bakethero bakithia gukunda gantu onto borende buthia na mbere kwa bugikagira maisha mabaingi watina muno nkoro gutigira baingi bagutumira kinya tunyamutura baraigite kamuthithu kara baraigite gucokia nako ana thigongo tumenyere tunyamutura twina tu nagu no twakinyamuthia wa marato kwina murukirirwe mundi nyuma yakagitata kuraya tugacokera kengo tukaina mbere kwa tukiendeleaga kumurika mara mekiritwo rito kirima ngatheti therwa uri na kagita kega kawethereba mbitaga Faminas wa Kimathi. Negita ringi ria gukongwera muno kagita gaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jumweru riri negita riria antu bachokaira maturene gukongwera na antu bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kuma kirirwangi rwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Juairi mwanka mweri Jua 10 mwaka jo kinya mitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantu kugwantuko ni jagetomi na ni babatere kudojangariria bakugenda nacho mwanka matorene guchoke biuria bi Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kiri sako ya ngari iria wendete giutungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni ithi imurikite agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako iria bakwenda ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya ridikana kuambiria na rieto yaku na rio kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888-000 kana 0734-444-725
Uringi bwa kura ithi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023 ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Theri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ereto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinyangima. Nande turi na kiguni kiregwe mochiari turi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichongo, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kinya kire kinyaniru bwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bare na oti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konongo kathira bate irachine. Kirego tigira anebo Kinya chukuru tha irio nituto watu nambacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Negi taringe ria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru. Dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao. Amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene. Riboti kumakirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Januari mwanka mweri Januari 10 mwaka jo. Kinya mitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine. Nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kudodangariria bakogenda nacho mwanka matorene. Guchoki biure bi Meru TV, Meru Digital, Theri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kiri sako ya ngari iria wendete giutungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho jau kamati. Kampeni ithi imurikite agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako iria bakwenda. Ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na rietwa yaku na rio kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Uringi bwa kura ithi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023 ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Theri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association.
Cukuru ya St Agnes Marega turi Marega Mairitha kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St Agnes ni cukuru iretongairia kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muciari uturi ocurage ina mwana okuwa kathomera. St Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, mathabu, social studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia kinya kire kinyaniru bwa mutarajo mwaro jwa CBC. Cukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na utia bwa egorongo gene yao ya uritani. St Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konongo kathira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya cukuru tha irio nitutho watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St Agnes School Marega, my education, my life, my future. Akariba Meru nagonto mwanya ona kinyagen bana Nairobi totekore ribo itoko karibisha buinde mahaja disport Nkobo Meru ila ile Nkobo main stand next to Science supermarket directly opposite Family Bank. Disport Nkobo lounge enantoa mare ruma hakonyira bya kuote na mururu kinyakanini jayomba tole na inya kitchen era Nairobi mithemba yonde kuringana customer tokimaidaga inyamo bukojwaku au toteko areja hejo nibuisemere tore na kinya VIP etone antomba ko hostera kinya birthday party, baby shower, evening parties like wedding evening parties, ona kinya meeting ne anto hatheru na anto aega ibugo karibishwa bwebinde. Dispatch Nkobo Meru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room winene hitanda binene to na kinya ndoje shamanki neti ojeira siongo wende tinya na ara musijwaku ibugo karibishwa bwindema aja Nkobo Dispatch ara kinya friend ronde twethera turi na karaoke na every day of the week day and night turi na inya a resident super DJ. Karibuni bwinde ibwega. Kwa Nulu Electricals noona into bya stima bya mithemba yonthe, low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage. Bya mungana jwa stima jwa single phase kana 3 phase. Noona generator cia single phase kana 3 phase, motor cia single phase kana 3 phase, cables cia class kia gorota, East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi. No kuonekia pipes, ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi. Mata ya kirasi kiegorota LED, downlighters, full and half moon na inge inyingi. Kodrongi asa, switch enjera imwe, switch enjera ijere, intermediate switch na inge inyingi. No kuonekia pumps cia roje, mashini cia gukama, fridge, batteries, mashini cia kuhura nguo, mariko cia kuruga, dispenser na into binge bionthe bira bitumaira stima. Aja neo kwa Nulu Electricals na ivogo karibisho bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Nulu Electricals turiaja nuntu bwaku.
Negitaringe ria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru. Dere negitariria anto bachokaira matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao. Amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene. Riboti kumakirirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri jua ire mwanka mweri jua 10 mwaka jo. Kinyamitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyero karia bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine. Nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ni babatere kudojangariria bakugenda nacho mwanka matorene. Guchoki biure bi Meru TV, Meru Digital, TURINGE FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kerista ko yangariria wendete giotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni idi imurikite agendi na atumiri barabarani kenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kirisa kweria bakwenda. Neu kuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na rietore yaku na leo kuringa kura uri na sako eria ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura idi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na mochindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023. Idhagadhage nande kuigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, TURINGE FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe mochari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire ukinyaniru bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utia bwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu nambacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubu. Negitaringe ria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru. Dere negitariria anto bachokaira matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao. Amona bore tukathingatira mawatho ja ukamati na ugendi barabarene. Riboti kumakirirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri jua ire mwanka mweri jua 10 mwaka jo.
Kinyamitino kiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabata ni ngotorega torine. Nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na niba batere kudoja ngari iria bakugenda nacho mwanka matorene. Guchoke biuria bi Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kiri sako ya ngari iria wendete giutungata ogiteri na uthingatiri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni idi imurekete agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako iria bakwenda. Ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na lietore yaku na leo kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba iji 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura idi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na mochindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023. Idhagadhage nande kuigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Chukuri ya St. Agnes Marega Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe mochari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokini tukinyanitia Kinya kireo kinyanilo bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti ya bwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarere gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo Kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbachi ya kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukani ya bwa Januari 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungie chukuru kanoturungie thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Negi taringe ria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru. Dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao. Amona bore tukathingatira mawatho ja ukamati na ugendi barabarene. Riboti kumakirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakoneno na mitino ya barabara kuma mweri Januari mwanka mweri Januari 10 mwaka jo. Kinya mitino kiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabata ni ngotorega torine.
nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kududangariria bakogenda nacho mwanka matorene guchoke biore bi Meru TV, Meru Digital, Ziri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kiri sako ya ngari iria wendete giutungata ogiteri na uthingatiri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni ithi imurikite agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako iria bakwenda. Ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na rieto riaku na leo kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura ithi bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa ntariki 2 Januari mwaka 2023 ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Ziri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Bwega sana murithiri wa Meru TV tukuinambira kuwatuisha kagira kaire tuinambira kuiwatukira ithagiria marame gwite magikagirwo rito kirima ngatheti na rukirirwe munde tabandi nambira kwa nkirika na ukwira ndina ndikomea mwite mugeni ndikomea mwite master of baba ageni baba giteo beta watu master of ceremony ukalukia beta watu guest of what oh good guest of honor ndikomea ka mwite urakini tu na murembo aga ndeni ya studio rukirirwe munde murithi wa Meru TV tukaigwa tanagia no ntugo chio ndema kuma Jumathatu mwankantu ya Juma rukiri utiba kevi obere bwaba wo wetwa bamwe bakureja habiko ndonire kukarata ndonire kukarata ndonire mwana uyu kwet inanda kamwana akawe Bwega sana murithi wa Meru TV rukiri rurwega mbidhorange gukethiara kumbe uri good morning Merry Christmas yokinya by the no tempete nyathi gonko angatigora ari umpethi gonko okwenda kungaruka mitamboni uyu arare anenkere thigonko ende tukinya kwambiria kungaruka lakini gutiena thina na Judas no agarukire go Judas no agarukire Joana kana no agarukire Rongo ntongo gwetia ndembere Judas no agarukire Joana kana no agarukire Bwega sana nontugetana mbere kudura rede Meru TV nimbetagwa Nancy Ndogo tuketha tukigwatanira ntuko chiombe ndene ya mubango jwa TURINGE eme kuma Jumathatu mwankantu ka Jumatatu kera tena ndakeje gitapone no tikambete ndaka nchamba mwanya jwa ndaka na nchamba nini nchamba ndaka meito ito chonchwana tabale to chonchwana tabakanjimu ogo basman babu ndaka nchamba na chinyi emoyo omba ko wata njarogu damero do njare yakwe kaunika ndiro ko na nchamba ndejeri ndiko na nchamba muna rera miri etore boyowe ari no edro to kumanya no orachiero oyowe no ari nchamba eri achiaro tu nchamba ene ni nani tiande mweri eto kankorete ogu antu bale kana nani njirani ba nenu nchamba nchamba haleluya nchamba ende abale yakura kini olimbui okweguna chiara Meru ureona atagu ureona ata nokona taka gavana akono kwe au isanete yomba gutoko au although mama na opsi nene na kuigua
ena opsi nene mono kiriwe Nikio nonto kuthugania ugu. Nikio kuthugania. No nto na kuona okay kiambere nte kugaga gachoka na atichoka. Nte side no eriko. We neutral. Onde neutral. Lakini we kisa india mama na kuwa we ena all it takes kuthirwa ki defend kire senate na guchoka. Kogu phase 2 no kwewe twina governor Kawira Kairi according to you. Ndauga nde neutral. Yango enda kuinyeria rubere anyway. Tia tuone by the tuone bawa karikano nto emunde I think that idara inyanya ile okegwa kwina bunge no ya senate ile kaina mbere kwewe karaganthi na kudescend mbere utira aya ngo yutengete harageria murithire wetu wa Meru TV events kathomba ile chithire tuye karika kuma ria governor thina mbere kwa kithunga gitini mantu mamele tumakiumira ngwataniro chithire tu kigua itareo yani ndo ile chithire tu ile all those things kuthire to kikariu gitoi kwina gitoi ukuonere iguru kikiumira lakini utekomea mwankijo imbi ko kethiri makara indro marothiro lakini kwina gitoi tukamenya kia batare muno iri gatone munthi wa karata no ntu gutie mtu ukumenya lakini mbere tene ambe kwa tokeragia muno Nancy idare tuthie na mbere kwari tukiritharithagire mama kitunye kire mangatheti kidogo mbere tutie thirwa twetaragiria kana tukeragia maingi sana makone na governor Kawira na tukiwatanagia na andiki betu banthe tukuma na mashinani bakego baitwiraga mantu makaria ta maoni ma akari imariko bariuga ta mantu makone na impeachment you know antu be na maoni mwanya kwe baba kwenda achoka kwe baba tikwenda achoka kwe muntu ndarerete governor no achoka etini ndathiete kwinuka ntene yego ugetenga bana kandara chiriria bantu ri ndetuma ndebitha kamwenduka aya rirunda omba kwenuka ntakuona gete kwarirwo yani kuga we ngavana no achoke we kandara irwe ikaguru ogara ntebire no gethoko ngavana ni mama thai ugono wo okorwa nenyukwe okorwa kana aguciere yes lakini tiena thina murithire jarani yakwe munthi ngwete ngatheti ya batari ngwete ngatheti ya Daily Nation ntikumenya iri kuwete oni ngwete ngatheti ya The Standard ni ngatheti ntura kuthoma lakini isawa mithome kinya wewe mwanya gicungu kia kiriagu igicungu getagia ntutatio tio mimi nitaenda wapi atule babu bako bana gikiria standard na ndino ntonani ntwire kuthoma ya Daily Nation lakini thoma enwe munthi murithire wa Meru TV ngatheti-ini ya The Daily Nation karatati-ini kambere buru kawethire ngono rechithia na mbere kwa chikiritwe inya kiri ngatheti ino na ngono ire chithire twigikagirwa inya muno rugono rwa mbere buru ndeona mbica ya governor wa county ya Meru ara kwegua ende magavana ibethire tubakenda mugaruruku kwegua kiruthawa kana watho kwegua kiruthaga ugaruruku ndikonenie na mantu makuruta gitini magavana mama mantu mamethire tumakina mbe kwa makionekana Nancy uketheria governor tora wana ara Kiambu fana duetito ari ora ari wa Kiambu ura wari wa Kiambu kwa kiruta wao kwina Mike Sonko rari wa Nairobi bagerete kinya kurita wambora bagerete kinya wambora bethe wambora no survivor no survivor ora no ari weza ora imafia lakini thaizi itukuona berekirete muno kiri women governors ntikumena ntano ntukinya na kuru county kihika kwa ari bantu achega na menye ntikumenya mbicha ya utongole boy koronu yene ko thina mbere kwewe ikenda magwe ntikumeka no kwera bati kwenda kwa Breze mwe koronu atongeri no atongera lakini me atiwe proof na we proof ibo tamwa. Okay. How? Antigere au nontonte kwenda kwa ria gutukane zaidi mama. Nani untie lakini mbele 3 months. Kinyote kia radhi burabate. Ende menya 3 months menyaga thinera nene reo Nancy no ugatwika munkuyi. Tutirira twena thiri gatigati gatongoria. Imagine mianke 5. Governor kalia kange konywete lita 5 akuke. Imagine governor my MCA batiko watanira for the next 5 years
utigwira bubwe babukariata what if baringi munenkera time akamba go prove herself utena ngwatana wogu meya thinira nene ngwataniro thirwetio nuntu bata munenkera kanya lakini yendo kiama yake kutwika governor kagitaka campaign on tubambere augite kanenkera MMC baba tantiande nkoregana yani tianku nkoregana mbaye twendete governor sana lakini governor kagitaka campaign aga augaga kanenkera MMC akabaro ketra I think million igana kiri ward fund na kiri account mama ngimonde ituonete ma governor bethire to bakinenkanagira mbechi ino chia kuruta wira na ino na mbere ma MC kinyaba account ya Meru kwena mantu bera gakari bakabera wona twakuruka tukaburuthia barabara tukaburuthia project ino bakarutha nambi ukakuwa batina mbecha taino eni na batwike utie mbecha Edino ngukure ukarato yani nego kwenda mboni women governors baponde baragete kunankana okay tibonde lakini menyaga kesi ya Meru imwanye na kesi rengi na kauta na wiko na waiguru ariku tarega na kata atako mtu wa lakini kinywa okay ni kama ilikuwa utiena barire areo no nakata ko mtu majio lakini keika nikibate kunenkro kanya bambo pafo lakini baba angiba kuonekana baipa fo kumbe already ira research account lakini kwena mbecha chiareo ile chiatikiro governor oronge mukuruku lakini barabati munenkra ta makamba kwibanga anyway hiyo ni siasa ya Kenya aba kwa ndo tutumba ko lead kana bati kubonia ibigo botawe proof but mtu kana ngaro khanya ka ku proof ene nawe naka meri datu timigano ya kuibonania no ende wa tugatwika atale tugatwika anyway me am neutral okay niyo neutral no weto nyanga ya bikibiki lakini gatora itherie mama kirenga thetina okay kire karatatika kambere ndi kurengo gutari enda kwira rugono rwa ruthire turikirwa gambere rugono rwa magavana iba kwenda bunge ithina mbere kwewe kiruthaga mawatho kana kinambere kwewe kirutha mawatho kidogo bego bakinenkanagira kanya kara ma MCA bako batira kwegwa bake introduce ndwarite ino cha impeachment motion kire mabunge yani gutwika maybe governor na batiri kwa maybe ukarobichini kwa kagitakagana kengo motion toyo uthina mbere kwegwa ukiaragirwa rugono ru tukarwithira karatatini gatuna murithiri wa Meru TV rugono rungirwa nkuonaga irugono arura tukainambere kwa tukirwithagia karatatini ka tuthanthatu na karatika muwanja rugono rukonenie na mantu mara mutongoro mugongo ndagitari William Samoei Ruto ethiritwe kinyithanagiria kuma akuthungira utongoria ni kwina mawira ne kathumba nasi rais ethiritwe kinambere kwa kigagira Kenya yes nkabugurira wiribaro na ugete ugu lakini kwina mantu nkwana mekiritwaga mantu mara ethiritwe mamwe kinyanagiria Antonia Ntuochia kega no utongoriani kwi makinyaniretie kwi marata kinyaniretie na kwi mara makuonekana taka au mbau kinyaniria kana ta kinyaniria maikumenyekana bwega onto bwa mbere burethiritwe Ontubora raisi ethiritwe kinyaniria ni gutenga kigina kia Hustler Fund tikomenya ngweti nyago nuko bete wono gukundaitha kigina kia Hustler Fund wentu gutwari ya mandashi ya manda kengi iko bete ya Hustler Fund mwira ukathi kamiti wenka lakini gature kuria tukara tuinde lakini kamiti agu kamiti no to control line lakini icha sherehe turinge sherehe we kamiti tuka case baadaye rais nethiritwe kinyaniria guge bobo wake kana nethiritwe kinyithaniria ntubogite ontuboigeni na gutenga kigina kia Hustler Fund no ntwe kinyanirie mantu makoneni na automate revenue collection atithiritwe kinyaniria gichungu kiugata gichungu kiriugata automate revenue collection Nkwere leo ni wewe upambane na hiyo. Okay, mantu megeni na wethere ni bogoti bora na ugitere akaiwe kinyithe ngarama chionyithie bogoti na mantu magitamara kana kainambe kwa kirithagire muno mantu makonena ugitire bogoti bobo nonto atakinyaniretie onto bonge bora atakinyaniretie lakini wakinyanirie ni kwewa kitenga kigina ye gutigira ati
economy kana uchumi bwa county ibwa county kigina gya kutigira uchumi bwa county bwo inambe kwa bwo kana mbe chirika thi nambe kuigiteithagiria ma county maybe kwena emergency ikewigitumikaga imbecha onekanete yakiariria lakini itikinyaniretie lakini yena kuoneka nomba went tikumenyekana bwega no akinyanirie kana atakinyanirie ere ugatagate onto bonge bura rais yatheretwe akinyaniria ni gutigira ati nethere kinengera munini wake majukumu maraga kinyaniria na mara makaina mbere kuigwa magitethera nthiguru buna kinyaniretie na ethere twakiga wirane bwa point majanji bathandatu baba atigetwe ni rais Uhuru Kenyatta barana point na ethere twakinyaniria ntu bobu kwina mantu makone na kuruthira ugaruku mantu makone na watho na muno institutions cha watho DCI NPS EACC AGDPP na Kenya judicially mama na ethere twakinyaniria na mama wange ethere twakinyaniria bado tutiko miaka monde magakinyaniria kana itwa kinye mwisho ago mantu maigeni na kigena kia judicially kwena kigena ugete agatengagira judicially kwena gugire uga kaina mbere kwa getenga mbeca ino cie gutetheria judicially onto bwende no inge kana tenge kinyabu bure ugatagate onto bonge boran kuona imantu mara mekiretwe manalize to mantu mara athiretwe kirutha kwina onto bonge abwa establish women rights agency in the office of the president obichinira ya president nethiretwe kwina utongoria bwa kuruka na nethiretwe ya point kinye kurono nonto akinyaniri kinyabu give women 50% of cabinet atakinyaniria bubu na ugete akanenkera ekuru kichunche kia 50 kema waziri atakinyaniria policy of gigi chongo kidheri mantu maigeni na mantu maigeni na zero latent interest credit mamata akinyania kwina mantu gite akanenkana ya mbeche ire itakichokwa ndika no rikana mbeche itachokwa ire antu bagekuragia nacho bobo botakinyanira ngono rero tokethera karataria to na mugwanje mbeche yi separate na asla indi otimeo wako menya nonto menya asla mitu guchokia na ugete tutichokia indi tiumba kwa kwena mbeja chiareo lakini yeta wachiacha imanto mara raisi ya to kinye mara to kinyani kwena akinyanite 1 2 3 4 afel 1 2 3 ende marama yagatagate agu imathiri kinyama 1 2 3 nageretie no nageretie jama ingi watagera kire 100 days mara gereda kini na bate ino batere kuongera mama yagatagate mama ya team to kumenyekana magakinyanirwe kana matikinyanirwe but I think nakobatra kuongera ni mono kwambecha itio choko ni wagu wana aguna nionde agu na ferete aguna ferete rogoronge karatati gato kethero godorwa mwandiki wa nthetorara watu na nguruneti ya watu na nguruneti na kanchani muthenya wa Jumapili ndikomenya inyatio tukethongira stundi bukamba usheko no ukaringa teno ntu agutwanjira ri botiwo kangundi agubwanjire kuyira uyo kangundi gono tukarwithira karatati ni gatwiri era chonko buthiete na mbere kengo kumenya ketherwa nchambe eno kayithiretwe kiringithanwa na mantu makonenie na ki ugaidi. Primary school teachers who will be deployed to teach junior secondary school JC will be promoted when the new level roll out in January. Ibana ari mubaba kaina mbere kwigwa bakenenkero majukumu makuthomithia junior secondary school bakaina mbere kwigwa bakenya gontu mwanya na January na muno nkuruki ukewe kwina wongereku kana kuongerwa kwa arimu 3,550 bara bakaina mbere kwa baki nenkagora wera kire junior teach junior high na era kanima ntumama kaina mbere kwa makiruthikaga next iya imungo nimo chengono echetheri tugikiro rito karatati ni yaka mbere na ntikumenya ngatheti ino nire kubewe tabagikagira inya ngatheti ya The Standard kwina mantojera ngatheti ije ithiritwe ikinenkira kanya kamere
Jirasa nenkiretwe kiongo giki nene aja ki headline yende ne mantu ja TSC jobs pledge as 14,736 on transfers kana TSC kana kiama gya kwandika arimu ne kithithitie pledge na ningi na arimu nandi bakuromba transfer ira bethirito bakiromba gwakagita arimu bakiromba gushokwa akwena miji ya yetawa delocalization kurugono ruru karatasi ne ka mbere na ratu karuthoma nkuruki karatasi ne gatotantatu na kwina mantu jegie arimu jaraje ombete kuthora jake ariru aja na gwatwika kiri ujukania bubu bwitete na mbere recruitment ire itete na mbere the teachers kana TSC ni promisete graduate baraba graduate retene bakomba kuthroa bakinenkerwa kanya kambene kiri recruitment ire itete na mbere ni kenda bakomba kuthwa bagi transfer to the rural areas na issues ire the table the teachers who graduated a long time ago but who are currently jobless to be considered in the next recruitment exercise by baraba graduate kitambo lakini batengo gine then 14,733 teachers who have sought transfers to their rural areas. This is after the commission to put an end to delocalization policy. Arimu ngirie 14 na magana mugwanja bakomba kuthora bakiewa transfer after policy ya tegerwa. Then official says a majority of teachers cited ill health, family boarding and advanced age as reasons they wanted to move. Gitumikira pa kwenda gwita bamwe barugane ogima bwa mwire bangi family nikienda pa kithira bare kwina family bangi ni age bane candidate reasons. The commission says primary school and teachers will be in charge of junior secondary school sections. Okuwa bo commission you get and the teachers ba primary ni baba kiedra bari in charge ya junior secondary kinyayo. Yeah, that's nice. Yeah, the teachers employer observed that primary schools will receive tutors according to the number of junior secondary classes. Kana skuru ikomba ku receive arimu bari kongerwa kuringana na kiwango kira ki joinete junior secondary. Ko batero makongera arimu ngono ruru ikaratasi ne gato tantatu ganga date ya the standard ngono rungi rwe ikanya kambere kirenga date ejeni hurdles kawera phases in fight for government office ni ndoa ya gavana wetu wa Meru Kawira Mwangaza. Rugono rungi rwe kanya unira mafosa wins again doubt ringa kana ni president wa South Africa na ombita kuthura kinywe akienda kuwa impeached. Yeah, na rugono ru tukarotegera bwega karatasi nega page 23 na kwina rugono ru mtore aza feminance family field dreams baby is against future kana karombere kuthaga ikorwo metho na kaina mbere kwa gaite ya wanagu gate wa marigoni na kuririkana ujura gaitere metho alirwa ni family bado ya kana lakini akuthuganirwa na mbere muntu wa mbere urathuganiritwe arithe lakini gwatuika utina ukuyewa kugana bokoneni na untu bobo na kwina muntu ungi wa muji okuthuganirwa thaini anti uju ni no muthako okay so kuretuika aringiriria ngina amukinya stage na ugo agukinya ngina stage nire achokere na kana gakiura na kana gakura akigwatwa alikuwa nare na ndamu jarene nguichi are na ndamu so that's why apiketo are suspect gatwetegie justice keonekana Nancy nonto makareka tamami methiritwe mai makareka maonyamu sana imagine mwana uyu inde that's my story when I was feeling pain na te ugora kini no go feel pain nonto ugafirira mwana tikanajo Ini chichi yetu kanya kambere kiringa viti ya the standard na kinyamantu ja asla fund eja yetu kanya utukomba kutha tugitegera na njira endaza ni karatati gatwire kiringa viti ya Daily Nation Karatati gatwire kiri gatheti ino
rugono ruru rwethiritwe rugika kana rukiandika wa karatatini gaka irugono ruru wa inambere kwa gitwiragiragu arende borici bako inambere kwegwa ibethiritwe bakinambere kwa bake watamwe kurora thie nambere kwegwa akiuma Kisii kuthi Nairobi na ora athie nambere kwegwa kana ora kuthuganirwo kwegwa ari muthugani munene wonya mububu wa inambere kwa ugitugwetagira gugu muthugani gungi Mr Alex Maina Ochogo wa miaka 48 uyu ni cousin kinyawe nethiritwe kiwato cousin wakanaka kinyawe ora ananwe na kuthuganirwa na nethiritwe kingirwa ntugo itano na ara kiri mpingiro cha borici ochunkoni bwethiritwe bukithi na mbere Mr Ochogo muthenya wa igoro athie na mbere kwigwa akikinywa mbere ya mugambithania munene senior resident magistrate etawa Christine Ogweno ararathie na mbere kwigwa agichokia biori na muno nkuruki akinambere kwa akioragwa biori biganona biegene na karika riri na ara tukuthugania na tukwirigira goma bukionekana wagura ngatheti ino okebonagia rugono ruru muraithĩria wa Meru TV rugono rungi rwa rwithiritwe rwikagirwo rito kiri karatati gaga twiri rugono rukonena mwandiki wa Ndeto urethiritwe akiwatwa na gikondobia na kanishani ni gikondobia kondobia Ikondomia nujike bi? Iki bokando. Bokando? Endi kitu gite ata kigwaru? Kiu na kio tugite gitumurandi? Ene nguruneti nkuweta. Nguruneti ino nkuweta. Gikondomia? Gitumurandi? Gitumurandi? Kigwaru. Mea waru ria ya ndwa ni tumuragandi. Gikondobia na kore ya kanyanandi kagitumukaga gikondobia gekore gitumurande kore kina thine kinyanga kamata kansene akina thine kuririkana borici bethiritwe bakithi na mbere kwa bagirotha ucunkuni kiri nchambe eno yathie na mbere kwigwe kithirwo na GA25 pocket phone na kinya iPhones chire nchambe eno ya kuma kiri Standard Group arewe Chief of Staff wa Standard areto Laban Cliff on Serio muthenya wa Jumapili athie na mbere kwigwa akiwatikanaga na ugaidi yani bo menya ko watikana nyamuteno bono ugaidi athie na mbere kwa akiwatikanaga na ndanta cia ugaidi mwandiki Ndeto uyu athie na mbere kwigwa akiwata wa nyuma yake kwigwa akithirwa na thimu na athirwa nkuruki ena stun grenade ena nguruneti nyamwere yake wa gikikaya kuribuka tukuthea gikikaya kuribuka tukuraura indi kuririkana thimu ino ichithiritwe ikithuka we detectives na ichikorotherwa chunkuni kinyecho wegwa no we nchambe eno yaringagira thimu no baraia nwe na kuringana no aliuga grenade ino tiake aliuga ni ya muntu ungi urakinya wende ethiritwe agikirwa kana akirotho chunkuni kumenyekana imbi yoyongwa muthenya wa igoro antu baba chunkuni bethe baikinyaga na ara kiri obichinene cia The Standard kengo baina mbere kwigwa abakimenyaga mantu nkuruki makonenie na ontububu ontu bakurigali muno ntikumenya ndiki bande tunabo kuwatikana na mantu tamawa but ntieka tuetiwe kana tawakara bado kirikira tati wakana nkondogono rwa Trans Nzoia County ithiritwe kiriaga shiringi milioni mukathanta inya chiye na bursary regularly reports yani chithiritwe gitumira shiringi million mukathanta 84 chithiritwe gitumira kiri mantu makwe na bursary kiri Aritoa, you know, Auditor General Nancy Gathungu okay, sawa. Governor kana nethiritwe kinambere kwa gitaragiria mantu mama na kithinambere kwegwa uyu na Auditor General nkwariria nethiritwe gitariria boramba chino chithiritwe gitumika kuma rira county no yathie nambere kwegwa iki twikaga i county
Family friends pay tribute as rally as yeye chongo kithoku athekindi kwina muji kwina ri antuba muji achore bathie nambe kwa baika mataga mwiri wa mwendo wa ora kwerekana indereba wari wankarichia safari lali tikomekana kwerekana yes Asad Khan na arabathie nambe kwa bakimu dikana arante chekarioko Muslim Cemetery na aramuthenya wa Nairobi Kinyaga ngwitigia nontu bakwithikira sana by the way nontu mia wana byo botigo kangundi ntuwino botigo kangundi omwatho kitinde twathoki ngimwe ingi era wa ndanga emwe okayale munda era wa ikorechione na ngimwe ne thukaye muthuri na ithurathukiri wao marathukirio bwathukirie muthuri so sad mtojo narare mwitithia uri nkuma wangari cha kumatoka nako tuikomenya rero rally driver Asad retawa arijikene munota kalulu kana thina mbere kwa kithi kumuthia wegoro na arante shekari ko cemetery Nairobi na ara athia na mbere kwigua gikwe muthenya wa Jumapili na ethiritwe ari namaringangirwa na ethiritwe ikurukira mantu mamu sana kiri mwiri ni wake ethiritwe ari kiri nirayeta wa ICU na ethiritwe agerekana athukitwe mwendo wake girlfriend Maxine Wahome na kinyawe na thie na mbere kwa kiwatawa na ethirwa kirekagirwo na bail mathiko manchambeno marathetwo makiatendwa kana makinyitwe ni rally fans kana na ntubaraba shambikiaga karino kana mafans baba kenagira ndoirino chiankale ya antuba moji na achore tu baadhi tu bayikinye Kenya Motors Sport Foundation KMSF ni baadhi tu bayikinye na mara inakieba sana kagita karabano kagita toka raji tukora hii imagine so bad so sad ukiringanga mtu mwanga tora darikio uri we humanity irienda wapi no nyamu byobu kwere humanity irienda wapi tikomenya tutegere karatasi ne kangatheti ya The Standard karatasi ne gatwire kangatheti ya The Standard kwina manto kana new evidence ya MP ole ya John Waluke na reyo mbeta kwithirwa egitokera kaire kwina ukoje bubweru ono ruri karatasi ne kamugwanja Sakaja orders patients released kana governor wa Nairobi Johnson Sakaja no retie hospitali chonde chia county irekerie aje barabombete kuthaba ke kwano batena mbecha nikenda bakagwatanira na family chiao kuthara bakiria digonko bwega Queen rising police suicide cases point a deeper issue within the service kana ikudirete Queen cases chia ruangiro karia police baki komita suicide kana bageteja uturo bwa mtoga chita moyo na kuriri kana at least 13 Kenyan police officers took away their lives last year kwa mwaka muthiru mabitha kana mabitha ja ukaria 13 bombere kuthora bakichura gapa muba gaishut bange baga chiha na ontobune boarere tomono karatasi ne gatwere kangatheti ya The Standard karatasi ne gato rwa mto gwetwa Alex Ochogo rwakana kaukombera kwithorwa gakioragwa au karatasi ne gatatu twina burial date set for Kenyan family killed in the US no kurikana family ria mwakorona twari twawe bombere kuthaba kioragwa ntere cha US na ndikuretwika mwiri yao ni umbite kwithorwa igikinya na bakomba kwithorwa bakithikwa burial will be on December 28 to commemorate 1 month since a birthday which was on November. Ibwega sana. Thank you very much Nancy nontu bakwina mbere kwa gututariariamu gatwe tukimaruka anini wona twachokera tukaina mbere kwa tukiendeleaga na kumulika maramethele tumagikiro ito kirima ngatheti mama kawethere niyo bambitaga ni Faminas wakimathi nyamya kagitate kuraya
negi taringe ria gukungwira monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru riri negi tarire anto bachokaira matorene gukungwira na anto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakire rwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri jua ere mwanka mweri jua 10 mwaka jo kinyamitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantu kugwantuko ni jagetomi na ne babatere kudodangariria bakugenda nacho mwanka matorene guchoke biore bi Meru TV, Meru Digital, TURINGE FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura keresta ko yangariria wendete geotungata ogiteri na uthingateri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni idi imurekete agendi na atumiri barabarani kenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kirista kweria bakwenda ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya ridikana kuambiria na lietore yaku na leo kuringa kura uri na sako eria ukuringira kura yaku nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888-000 kana 0734-444-725 oringi bwa kura idi bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka 2023 na mochindi kwewa kewa ntariki 2 Januari mwaka 2023 idhagadhage nande kuigika sako yaku machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, TURINGE FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairida tukuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kauntene Meru na Kinyangima. Nande turi na kiguni kiregwe mochari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia kinya kire ukinyanilu bwa mutarajo mweru jua CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunareareria gana antoa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kire gutigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbachi kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa Januari 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije etu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroke turungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Negi taringe ria gukungwira monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jomweru riri negi tarire anto bachokaira matorene gukungwira na anto bamuchie na chore bao
amona bore tukathingatira mawatho ja ukamati na ugendi barabarene. Riboti kuma kirirwangi rwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA ilionania antu biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri jua iri mwanka mweri jua 10 mwaka jo. Kinya mitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine. Nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kudoja ngari iria bakugenda nacho mwanka matorene. Guchoke biure bi Meru TV, Meru Digital, Ziri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kiri sako ya ngari iria wendete giotungata ogiteri na uthingatiri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni idi imurekete agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako iria bakwenda. Neu kuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ririkana kuambiria na rietore yaku na leo kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba iji 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura iji bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa ntariki 2 Januari mwaka 2023. Ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Ziri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinyangima. Nande turi na kiguni kiregwe muchari uturi churage na mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia kinya kire kinyaniru bwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana anto amarete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kire gutigira ane bo kinya chukuru dha irio nituza watu nambacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia pipi 1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Negi taringeria gukongwera monoka gitagaka ka thigongo cia Christmas na mwaka jumweru. Dere negi tarire anto bachokaira matorene gukongwera na anto bamuchie na chore bao. Amona bore tukathingatira mawatho ja ukamati na ugendi barabarene. Riboti kuma kirirwangi rwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA
iliona ni anto biombe magana kenda na banana ne bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri jua ere mwanka mweri jua 10 mwaka jo. Kinyamitino kiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine. Nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na ne babatere kudodangariria bakogenda nacho mwanka matorene. Guchoke biuria bi Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura keresta ko yangarire wendete giotungata ogiteri na udhingateri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni hizi imurekete agendi na atumiri barabarani kenda bakarari ithoriria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bare na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura keresta ko eria bakwenda. Neu kuringira sako ya kukura dionga kere Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na lietore yaku na leo kuringa kura uri na sako eria okuringira. Tukuchokera kaire murithiri wa Meru TV tuinambire ko tukimurikana gutariria mara mare kirima ngatheti rukirirwa emunde na kawethire tuthite nambire ko tukirithagiria ngono ino cionthe aga twina muraithiria gutigira ati tukwagiriria rukirirwa kuna gatobwangu ndekia na ukwira njirani ya kwangwete ngatheti ya The Daily Nation neo ngwete ngatheti ya The Standard ndiri ngutigira karatati gatugana kwera igoko thiete na igoko ngwete tarambire karatasi na gatuna ngatheti ya The Standard kwina rugono rugo gututariritie jua mwandiki wa Nteto ndorombere kwethirwa kigwatekana na grenade na karatasi ne okau kwina rugono rwa Asla Fund na rako kwirikana Kenyans above 60 years appear to have shunned the fund with only 5% applying for it. Kana a Kenya ba ukorogwa miaka 60 na gwitia irionekana ni 5% ya keba ombete kuthaba kiroma mbecha iji ni gitumi ne kwithurwa ne bagukira aya interest ntuko chia kuroka na freezing of their accounts nekyo gitumi bate joketi mbecha yu Katasine gato tantato kuna recruitment yu ya rimu consider undergraduate kana TSC kiama kia kuandika rimu nthigurune ikikomba kuthora gigetegera graduate baraba graduate retene kogwe muraithiri wa Meru TV uri au kethera no ijore mwarimu na no graduate no tengo gene ni bwego ka apply ngogeji ikenda ukomba kuthurwa ukijukwa no TSC ne kuthithia recruitment ya arimo baba karatasi na kamugwanja gangatheti ya The Standard kwena rugono rwa MP Silisia MP John Waruke at the anti-corruption kanana area komba kuthro kesi yewe nyuma ya biumia biere yake kuthro akirekerua na bill ndande egambare yawe ile chokete kaire no kenda komba kuthro arigita na mbere na wakinya karatati gatugana karatati nika tuna kiringa theti ino ya kwa ya Daily Nation irigono rukonene na governor Kawira Mwangaza irunkonaga arende kurekana change impeachment law says county chiefs Ahmed Mwangaza was aga na arende ma governor bedhiri tu bakenda dirikari kana the babaro da mawatho the parliament bunge idinambre ko ekaragandi na guchwangerekana ya ndwarino chia kuruta giteni ma governor na rende baba bakiaria bethireto kana ma governor babethireto bakiuga ma MCA ibakobatu kwa bakirutha kanya kaganona wewe kwina kanya duration fulani gutuika wegwa governor
atithiretie wewe governor atithiretie mieri ganona ati batiri kwegwa kirutwa giteni wewe governor ati ruthetwo yani kuina time na then wekirwa mikakati ire batiri kwegwa ire bobo boti batiri kuruthika nontu boguna ya kengo tigira at least governor kwegwa performa na nontu ende kagita kinyoke the governor akarabu chini mieri imikai akwegwa kiumagaruka na mantu mangitamara njuri no ya magavana etongoreretwe ni vice chairperson Ahmed Abdullahi direto kiwa senate na national assembly kana bunge ya senator na ya senate na ya abonge nene babatiri kuinambe kwa bayekuruka ya mawodho mama marama kainambe kwa magitigagira ati magavana ibakaretwe bwega muno nkoroke otira ati batina mbere kwegwa bakiruta wobichini tu anyhowly yani bakara tu wogu bakatu wobichini bakara wogu bakaru iko batiri kwa kwena mantu makoina mbere kwa makiringa tagirwa mantu tamamo karatini ga tukana karatini ga tutano ndio na irugo nrokonene na Rigiji oyo imunene wa raisi tawa Rigathi Gachagua thire twakiwa join us in UDA arira mutongoria ora kana arira the former president Uhuru Muigai mwana wa Kenyatta ari mwera ncho murengoni wetu wa UDA ncho murengoni wetu wa UDA Gachagua akwera Uhuru ncho murengoni wetu wa UDA kengo tutania wa munini oyo wa rais Rigathi Gachagua na thire twakioria rais bainambe kwa bake kana athirwe akithongagira aumeke Jubilee ya kiri mungano oyo wa UDA kengo bakainambe kwa bake tutanagira wera amwe na munonkuruki athirwe kire kana na azimio la umoja nontiwa kwa muno yekengoma na matheri ogwano nukona jaka ageta ati of course definitely okay kulingana ni ntiko natakaka aomba kodi oni kona jaka ageta nukomenya niki last week nirere kana kanini kega narauga Uhuru akaresign the chairman wa Azimio so ukona resignire kuma kiri chairman wa Azimio lakini ino etiko mongaranti etiko mongaranti gotweka kathi UDA kulingana beef yethiretwe reo katika siasa but tiankwera ntu bomwe kinyoka ya kwewe siasa the moment ukanjiria tukewa twene kinya wewe indwa ya kinya nigo ntwere de president wa Chukuru it's true ndo na rogoma ngokwera ntwere ndi president wa Chukuru wa high school yona bidire ndi president yani ndi mutongoria twalinga campaign nonto primary ya nyayo ndare president lakini twatara wa primary lakini high school ndio twalinga campaign waethageria wena gikosi yes na utie bantu bokutera butiro akanambe lakini waethageria wena gikosi giaku na kinya wewe na ata butona na opponent wako kinya watonya watonya meyanu ye watonya bukara lakini nuko kaitoka campaign butari kanaga of course botikere kana and then odhobo botende twena Chukuru maybe girls school ingerekana ngokwa twena achore ba nuye Chukuru ya chianda chiri girls school na mbinambi tore kene watu kande na girlfriend na ndakera twarombane kura ninyo ye na girlfriend totiere ano at any cost nonto endi ngenda kuoneria families family otibumbira family tende family ya Uhuru na family ya Ruto no kuthugania amwe no twike benyanganirite marieto na mbinambi menyaga babantu arume no wewe babatina siasa tu lakini mije yao ri uri thugania bakariata ana bana ba okay bauna wewe nyabona acho lakini mije yenu rene jenu chiao chena nyuma no kuona tabo mbakwa bana ngota they have been friends yeah lakini enderi akore siasa tuchedha kienini lakini kwe bantu makinyaga ukona hapana mtoto huyo turiariria Ruto ari mugwati mbarua Uhuru number 1 Ruto arugamie na Uhuru kuma 0 mwanka Z tuanjagiria 0 mwanka Z kana ni 0 mwanka Z kuma we kumenu mwanka ndabirio
aruga mananwe atakumutia ende akinyego rwa mugaruke. Do you think kinyako iwe family wanako chikie nini? No. These people kiambere mwana Nigeria nkoire kiambere no ringi ro Uhuru bakagwatanira na Raila despite okay. Uhuru nendete thiri kankwire as well as Ruto endete thiri na kada kwenda kuwatana meo kakwendete thiri bawatana na mtuta Raila. But sasa bagwatana Raila na kumegotitha kwina opposition. But Uhuru is not an opposition leader. Uhuru kana Ruto? Uhuru to opposition. Uhuru may president retired. Tekema ndengo kwera. Ende iki nonto kuona re. Iki yetami nonto kuona re. Ruto inyato kakariza ni kumakire Azimio. Ingi nonto etawote mawona Uhuru no athi gukaramuji. Atena mantu already na sign to duty na eno ya mantu ya peace. Okay. Endele akauga wati kulia mantu mirengo ya chiacha kanambi na ruteno ya peace ri. Akauga sawa. Endele ngo kwere no ya pen. Tonki nyatwike ariza ni kuma. Ndikuga happen akuga kwena possibility. Kwena possibility. Ndongo kwere nyatwike ga happen. Kwena bado possibility otwika akara wogwa atari murengo. Of course. Kuna tirazima tu kiari saini adonya kuna possibility kinyo oyo Gachagua akwira Uhuru athongire murengoni wi karatati gatano karatati ga tuthandatu shape of Ruto state in 100 days irigono ranko ngo kutaria umbere raithiri wa Meru TV kwina mantu mara mutongore wa mugongo Daktari William Samoei Ruto ethiritwo ikinyinagiria na marabange ethiritwo atakinyaniretie imo maethiritwo magikagiro imatungu ngo gutariria kire karatati kambere imoka ina mbere kwokira ithagiria bado karatati nkaka mugwanja imanto mama ukaina mbere kwokira ithagiria gurenga theti no ukebonera karatati gatunana expert says held budget are not serving Kenyans baba ni ataramu bakuga ati budget ready na mbere kwegitengagirwa mantu makore na ugima etithagirwa gitethagiria Kenya bonene kuringana na Millicent Mandera oyo no mianka 43 remember spring dizzy and oyo ethiritwe emwereke wa mantu makone na uthina mbere na mantu makone na wem ethiritwe agicugurika na mantu ma mogima ethiritwe agitaria na kuga budget ira mbingithia na mbere kwigitengagwa itithagirwa gitethagiria mantu makone na ugima na inde jukumu ke thirikari ni bati kwigirithagire sector no kondeni muno at least kuona sector ya ugima bomwere ni wikirwa nene na muno kagita karanto bakia yagwa na kuwatu mirimo yino bakwewe bakiona mautungata mampwempwe kengo tigira ati tuiwekira maybe alimo muno tuwekira sector ino ingi tuwatukiriganagirwa urimi nini tuwatukire yes karatati gakenda kaithire tukena nyamuchita wa advert murithire wa Meru TV mantu makona motor vehicles for sale ukenda kugura nkari kwena nkari iri agao na nienga shwa kamwango kaliko kega kweli ngore KBS kagurumba service kina KBS kagurumba service Digo kale akamwe okagura ngare ngo KWS Kenya Women bandirie mbume oganirwe baba kuthirania ale bandirie wewe ule chwa kuthiria bandirie okene oganirwe karatasi ya komigatheti no bado kena mantu makonenie instant private farms and fight for e-citizen million ina mantu makone na mitandao ya e-citizen kinyino ndio na mantu makone na mbesho kidogo ama vitu makera giru kinyoro murithiria kaya guri ngatheti ebonere bado kwina adverts karatasi kare kwa kange medical council to rely on technology okay mama mantu makone na kinyaku mantu maugima bere to baina mbere kwa bakithunga ya mantu ma technology kana mantu makiyende kengo kwithiro bakiongagira umenyo bwago baba ni yarigitani baina mbere kwa bakiongagira umenyo bwago kengo tigira ati itugo songa mbere kana ituku endelea kiri mantu makone na technology 75% of hustler fund loan yet to be repaid bado mugana wa chiringi 7 kana mugana wa chiringi
mugana wa chiringi gichunche ke 75 kiambe chia Hustler Fund. Ndogo tichoketie uri mwe wa batachoketie no ndigita share no ringite share na bamwe batichokia na ntiruga ntichokia niyo abana niyo na ntiruga inkobete abana kinyoka kwewe ende chiringi 500 chiringi 500 ntuge nduketie utambonagia message iriko ero yokirie kaba bambere kanko bana ntako kaba mberaga mpendwa tafadhali tunakuomba uchukue hii nani ntimenyerete kulegalega into gogu ndona ntienda bathura ndona ntime ndathukia tu na ntae na batana chio ngati bambere kiendona urathiko mtu wewe watuirio wona utirega ntire gatuba keigwa nae inyara no nyiri utirega ndona Hustler Fund ndona Ruto akeigwa nae na imuchoro wako muno ndona keigwa nae ndare akologia ndona keigwa nae ndo gatutia ndoki kidogo ntomere bado ijini ili aganti kumenya Kenya babangite ata mantu mama kone na mbechi no savings in the Hustler Fund will earn interest na umenya mbechi ni kaina mbere kwegwa irire wa kwina mbecha ikwe by the kwina mbecha ri ukugitwa kire baba kobete bunde giru bakiuga baba ukoba baruga wakoba magana mathandatu urewa 750 magana mathandatu kewa 550 50 geta ge savings 50 kana 5 savings ulipewa utiwe ulipewa 570 wewe kobete 600 no barekita 50 hapana tauli baba kobete okay begitwa kwina nyaka muchore onge wakwa kobire muchore kukaugwa muchore wakwa koba akobithirwe 7 okay 570 akuria apewa ngiri eno aperwe 970 akuria apewa 15 eno 15 agitwa magana 50 ayo wiyo wote wethro thingatire maisha mamtu natuthingatire maisha mamtu itukamathingatira menya ndakwira ruto imuchoro wako ende mbecha ciake ri ikinondo nkare kuthingatira ona gutu mankathingatire mbecha no kanore gatumagaruke kidogo nasi tuchokere kaire tukainambe kwa tukiendereaga na ririkana murithiri kwa Meru TV tukuritie kiri namba yetu inu ria screen ino thinambere kuokeranagia na tugatwira nukuona bwagirite governor wa county ya Meru Kawira Mwanga takabwithiritwe bukiagagira governor wa county ya Meru kwigua akithia na mbere kwigua akiruta wotongoria kana akiruta wa gitini mbuga gatuthi matwento gwatanire na ndiki wetu bandeto ndeona mwandiki wetu wandeto oyi Frank ndeona ta Frank uyu nkona ndeona twe ari mwe nara mashinani gatwegwa kali bali ugata mantu makonene na gukurutwa gitini kwa governor Kawira Mwangaza na ririkane mundire we kwina gitethani gitithani akina gitithani tona gikaina tena kyo gikamberia nde gatuthi emwe kwa emwe tuwatanire na mwandiki wetu wa ndeto adutarire bura mantu makali na arame ndikomenya kethero na kungwata ndikomenya kewa na kungwata tutero arungi ndikomenya kewa na kungwata thawage tutaragiria bura mantu makali nagu mashinani atwire mantu bura makarakari kanyi gako
Okay, sawa. Ndio na itaka Frank atiko ngwata bwega Frank ntio ko wata bwega kinyanio ndiko menya imbi na thina Frank okay sawa ataka magaruka hakura tugachwana no ekaire Nancy tumenye tukagwatanira no ekaire tumenye bora iya na ndingi turenda kumenya ugewa muthikiri buriko gukona na ntubu ari thugania ari no kuona bwagirite gukagita ku governor ethire twekara utongoria ni tuinkai bwagirite akiumaruka ndio nataka chokera kaire ndio natoyo Frank okay wano kongwata Frank thank you nkona uchokere bwega gatu inambere kwa tuke watanagia na Frank okay wano kongwata hithi nambere kwa getu taragiria bora mantu makali nagu ome na mononkoroki antu bali ugata kana mwinge oli ugata mantu makonenie na kuuma giteni kana impeachment ya governor Kawira Mwangaza no tutaririe bora mantu makali nagu Frank. Ibwega faminas non to boa kanyagaka orientere cha studio borena Nancy aja torito stage nene Meru kanara matatu chia chonde cha kumantere mwanya chidhero ye kamatera kumaja Meru gishugo bunge kanodhimenti na narua turethura tukiaririria mantu jakonie jaraja je county Meru nara senate ngavana county Meru Kawira Mwangaza naru iria thire twagikinya kiri senate thenyanya na nusu cia narua na itukwenda kuga maoni mwanya kuma kira kariba Meru na iromba rao kiri baraba senate kethira senators vetira kajirene ka MCAs kuingiria mamanja kana kwethira senators bethiro bakibachokeria ngavana county Meru Kawira Mwangaza rutara rwakwa ro mutho turi na dhakia mwe kuma ja county Meru ngikurikana ya mutegerio Meru TV aja county Meru kana aja town nene Meru tuthara turi cosmopolitan area ni area ithire twina antu tofauti kana kuma tribe mwanya twina Eko twina Jaruo twina Meru bara indire betha bekara Meru aja na kinya gitara kura bara benge bethiro bakiringa kura aja eze ne ward Antima East town nene Meru so naru irio ngavana county Meru Kawira Mwangaza kethira ikinya na rabo senate inya na nusu so ogwe mbuga request ya kunonto tha ije njare ne senate senators bethiro bakimuchoke ja ngavana Meru kana senators bethiro bagetira kajirene ka MCAs ba Meru. Okay, asante sana wasikilizaji wa Meru TV. Kwa majina naitwa Esbon Mwangi, mimi ni mkaaji wa Meru County na kula yangu ni Antima East. Kawira tulimwapisha na sio mimi pekee, ni wa Meru wezetu sisi wote. Na ukiangalia kwa ile alipita kwa kula kwa kiwango ya juu. Kwa hivyo si ati hatakikani, tunamtaka sisi. Lakini tukifika hapa tumefika kwa Senate, nitapeana some for example. Kenyatta kuna wakati alifikishwa akapelekwa detention. Lakini aliadviswa ni maadvisors wake akaambiwa ukienda huko useme, but afterwards hakusema venye aliambiwa, his own decision. Sisi kama wakajua Meru mmoja akiwa kama mimi kama Rodas hapa stage, Kawira si ati akona makosa. Hata mtoto akiwa kikombe kwako hutamlamu kwa kuwa kikombe, utamuonyesha the next day asiwe sahani. Kwa hivyo Kawira Mwangaza sioni akona makosa, ni venye tunamtaka lakini hamumtaki. Watu kama makautis MCAs awa MCAs na tuliwachagua, msimuone ama mkae kama mnajionea mnajitakia. Hii mambo ni wakati na tukisema tumpe hiyo 5 years or 10 years, hiyo ni mambo ni ya wakati. Lakini Kawira hana makosa yoyote, na kama akona makosa Mungu yeye mwenyewe atamtetea. Lakini kama akona makosa pia yeye Mungu mwenyewe atamwadhi. Kwa mimi kwangu, kwa maoni yangu, Kawira ako sawa. Senate pia iko sawa na yeye. Na kama Senate iko sawa, venye wataamua ndio iko. Lakini tusilete vurugu. Sisi wote ni wa Kenya. Tumetoka bari na tunaenda bari. Thank you very much. Okay, nero bare mora mukario county Meru kumaya stage nene ya Meru na tugeta na mbere na kwaranira na bangi tuigue maoni jao maybe labda kinya kuma kiri kina mama bara bombeta kwethora mbuga kinya bongwa
ni mama mwenzao tukethora tugitaga bangi monya nikenda tukomba kuigwa maoni jao kumaja kaunti ya Meru. Turenda kumenya kumaja kaunti ya Meru. Kwa kethera gavana Kawira Mwangaza ena makosa kana maitio kuona jang'ani jawe kweja kwithirwa seneti etereka jirene ka MCAs tukimenyaga ni meri ithatu akiombete kuthirio bicine na MCAs ba kaunti ya Meru 67 bomba kwithirwa bakiringa kura kwembeberia gavana Kawira Mwangaza gitine ni kiraba ugite ni kwithirwa agitumairo bichibo thuku kwithirwa age andika ntubanja jama kosa jarabethirito baki aririria MCAs ba kaunti ya Meru rorero ethero rugikirwa assembly kaunti ya Meru kana motion Jokinyithwa ni MC wa Bogeta West BMK Kyogora na igeria mbere ria jire re impeachment kana rwariro rwa kumweberia romba kuthirwa ro takinyanira bachoka raudi ejire the same kana rwario ruru retini MC DMK Kyogora MC wa Bogeta West no mo atongeria bara banini kiri county assembly ya Meru. So tuketa na mbere kujukia maoni monya kumaja kathetunega counties ya Meru kumaja stage tuketha tugeta rutere rungi nikenda tukaigwa maoni ja akariba county ya Meru kwethira ibakugwatanira na MCAs ba counties ya Meru kwethira ba kengeria kana koneria governor county ya Meru nja kana kwethira irombara okiri seneti niko bachokeria governor county ya Meru. Turi na umwe wa akari ajojo na itukwenda kuwa maoni jao naru governor county ya Meru Kawira Mwangaza orokethirwa gikinyithwa kiri seneti 8:30 cha narua kwethira seneti rombara kiri seneti ibethirwa bagichokia governor county ya Meru nio ntwenjarene ciao kana seneti yethirwa igitira kajirene ka MCAs ba county ya Meru barabethirwa bakiringa kura 67 kuongeria governor o county ya Meru baire yake batari kiri bungere. So ugeba kune bole kiri Meru TV oni ugeba kwa kiri Meru TV. Kwa majina mimi naitwa Kasisi ama Sama. Oni ugeba kwa kiri Meru TV ikuga Kawira Mwangaza achokero gite kiawe nonto kuringana nya maoni ya wananchi utima kosa jareo ja kuinga Kawira Mwangaza MCA ba Meru County kwithirwa iba Kawira Mwangaza kara tuonerio weru pwetu na iketumi kuona MCA bakirwa nawe nonto bakuthura mbeca ira baturo tumira mbeca bui na te kikatiba ite gwitikirwa u na ndi nonto kwina baraba bagwete barwana Kawira Mwangaza nonto bwa mbeca ira batura gutuia iketumi ba muimpisi na nduga oni maoni jakwa seneti icoke Kawira Mwangaza bamucokere giti kiawe kia gavana na gwatuika tuu tucokere kura kairi na MCA bane bonde twambirie upya nonto ikuonania mwananchi amenyera akiewe kwina inya kumwita ito nonto akieto turatura tutikumenya aki na mtu ya kibaki na thire manto amega muno atuma mwananchi amenya akiewe na ndi akiu niona ndi kwenda gwita ikiura ndiguru kairi na jau yo tukurega jau nandi Kawira Mwangaza nendere na ngugi yawe na baigwa bate kutoseka itucoke kure ne kairi bamenye ibatu twabathurire na ngucokia nkatho muno seneti gacokia Kawira Mwangaza gitine kiawe. Okay, kurigana na mbuga na maoni jaku twejete kana kuri na rwari rungi rwithirite rukiambiririrwa ni bamwe batongere bajojo county ya Meru gukeja gutuika no kuone nafasi kana gwisigine cha bethirito bakiuthoranaia saini chikeja kung'ana rwari ruru no rwithirwe kana rugeta through kuringana na tongere ba county ya Meru bagachokera kithurano kionthe kana kithurano kia gavana na MCAs Ameru bonete kanya gaka gakuringa kura MCAs na gavana baby kana kuringana na maoni jaku MCAs bomba kwithora bagitetheka kuma na kiria Meru kana gavana omba kwithora agitetheka kuma kiria Meru no omba kumia zaidi kiri katikati
Githurano gikeja gucokerwa narua kia MCS na ngavana. MCS utemu MCS ucoka inyomwe nyantururua na thamu gwanja nontu u no kugera inya maiga mono na atakuruka kairi nyetine kiu na no kuonania na kijana mdogo lakini mambo yake si mzuri na turiuga ngaba kwa tuika kura igacokerwa kawira acoka kitini kiu ari na MCS bakana. Okay, thank you nonto bwa maoni ja kariba county Meru kuma tauni nene Meru kana main stage. Na jawi maoni tofauti na mutegerio Meru TV tukomba kuthura tugita tuagwatua ntere inge mwanya tumbe kuigwa bangi na bobari ugatea nionto county assembly Meru kana bunge Meru MCS kire MCS 69 69 na kenda baire akibo batariku na barabari kire bunge era 67 na mugwanja bonde bombere kuthura bakiringa kura kuga ngavana wa county Meru thura akeberua gitine na neonto bora bombete kuthura buge kinya kire bunge senate narua na bwa mukirone speaker o senate Amason Kingi na kumera au ne njarene cia senate ngavana wa county Meru ari kuma naru thenya cia muthenya monka na nusu nonto burabo kethora bugitana mbere kiumene giki na gukeja kwithura bakari ngakura cia kana 2 thans cia kuengeria ngavana wa county Meru nja deu ne monini wawe jawe mutumanto ithinkio komba kwithura kinywa muma ta ngavana wa county Meru na kumera au ombe kwithura gichoa monini wawe ja ongavana gitikia ngavana kana gukeja gutuika gavana Kawira Mwangaza akomba kwithura kingwa ni senate na baby mutuma urethiritwa akiaria ntuko ingano na nyuma aje kwithura akirisign kumera au ne speaker ojukayaga giti kana kugwatira giti kwa meri 3 kumera au Ameru bakomba kwithura bakewa kanyaga kwithurira ngavana onge ende kuma thaiji gavana Kawira Mwangaza ari njarene se senate na romba ra kariba Meru bamwe bari romba senate omba kwithura kimonokia kuchoka kitene kia ta ngavana na bange maoni jao ni kumba kwithirwa bagitira kajirene ka MCS kwithirwa bakioneria Kawira ngavana Kawira Mwangaza nja kumba gukarate gukeja kwithirwa ngavana Kawira Mwangaza agetanja gukeja gutuika ngavana o county Meru Kawira Mwangaza akomba kuonerwa ka barabara kanja ni senate ija kuga atumba kuri romba gitigi kukana giku aja ka kirimo gongo jwa Kenya kirimo turire jwawe atutegere na tumbe kwithirwa tugita ntere ingi gwa ku studio Faminas Borena Nancy Ibwega Frank Munene nonto bwa maoni kwegwa anto be na maoni mwanya Nancy kabisa na ukari muchi munene jwa Meru ale kari muchi munene wa Meru akariba Meru nkwegwa thank you Ibwega Munene nonto bwa emwako kana kuinambere kokanageria na kari emwako kuma mujini wa Mutindwa na maoni mantu mbuga tukainambere kwa tukewatanagira na ndikibaba ngobatu bandeto bainambere kwa bai tutarageria mantu makali atakana maoni mwanya makali kumanterera bethereto bakinambere kwegwa bakirutaga na mononkuruki maoni mawi mare kumonokire kila mtu ena walirwa ko kana ena haki ya kugabura kuona ndiko nina mantu mama tere inko na gavana noendere na nionde na kinyanyo freedom ya kuo anyway na freedom kinyago na senate niyo twetere tugwa na senate niyo na haki ya kumwebere gitini kinyayo na haki ya kumuchokia na haki ya kumuchokia na haki haki ya kumuchokia kwa take argument James yezi tena facts na kana ite kiro kana ite kuthingatira kiwatho bena haki ya kumuchokia watu ikanwe ameenda kinyume na sheria gavana senate na haki ya kumwira ana na abana baba kwendekithia kodisova kwa county oranate leina ya ntu baba okay ntiko ithina lakini onto bwambe bakwankiwa bokone na onto bobo kwena gikundi kyo kebitaga the independent
independent politicians gikundi iki gyo kethiritwo kiri kuma tene gikundi iki gyo kiendaga maoni ma county ya Meru kwewe giteanagirwo kuma tene yari njira imwe ya kuonokia ya kana kuthiria thini iri ciithiritwo kina mbere county ya Meru lakini gikundi kiki kirumire echo egoro kiti gikundi kirario baba rumire kengo bayo bakionokia governor Kawira baba ntanyanya bakawira lakini gikundi kiki ambere kio kiario kebetaga independent candidates na kinya inda state chairman wawa kagita kana kuma tene kithiritwe gigichwaga ngerekana ya gutora Kirimeru ma MCA thirikari yonthe mantu momonde kogu kikundi kiki kirumire goro waga kiuga mantu mara nkona ntikona bwagirete nontu bethiritwe bakiumagira kagitania katu nontu governor na utweka na kubatira kwa gitu ka impeach na county itumba kwa dissolved to just nontu bwe na inya wewe bati kumenya bu na ikanya kange tuketha tukijukagia guta kuthikire campaign kaire ndes mantu mamonde tugachoka nyuma sana nasi munde tuwa tukirithagiria muno mantu makonene kinyana na family tukirithagiria ndarika mwisho tukithirike mubango tukiragiria mantu makonene na families 1 2 but all the same mbere twamba turithagiria ngatheti ino nyuma ya twarithagiria tukegwa maoni mamuraithiria wetu mariko baraba ithire tuwaitu andikagira SMS cio tukaina mbere kwa twichirithagiria kengo tumenya buge bwa kwiburiko bukonene nontu nukuona bwagirite governor kagita kwithire twari obichini kwegwa akiumagarukaga nukuona bwagirite tu atwika impeach nukuona ta kwenguge governor thitu akiruta kana uriona ata mantu manager ko gatunekera gukurukira namba chetu chia studio ni 07208880 na kinyao komba kuthokiarania na turotererwa Facebook kere Facebook page yetu ni Meru TV Kenya na rotererwa twirani at Meru TV Kenya kinyao WhatsApp abenda WhatsApp bagatumia namba eno kiyo WhatsApp tureoku lakini kwena website ile ya Meru Digital merudigital.co.ke na ule kwenda kudingania YouTube the good thing with the Meru Digital nati mantu metu monde like ndeto mibango yetu into beyond bila tukurutha bia ukire Meru Digital kogu ukathiagu baba bameta saba kraibu bameta gata eno ukainyiria kendo twika ukona interview tu usabusa ku subscribe ukona komenya ukona komenya subscribe kiwa YouTube channel ile no ga share kengo kenya barabange bakaina mbere kwigwa abakemenyaga nyamoteire cia YouTube wewe warothokero subscribe ende ukathiagu ugacaba nyamwenu igweta caba ebwenu ugacaba ebwenu no ukegogeciaga kendo kinya barabange bakaina mbere kwa bakiona lakini kiro rwetu rukirwe munde no gitwaragiria tu kiri namba yetu ya SMS kana WhatsApp baba tumaya WhatsApp ugatwira maoni makwe mariko no kuona bwagirite governor Kawira Mwangaza kwegwa akimaruka geteni nkithirika ngatheti ino Nancy ndeona karatati ka 18 kwina mbica ya gatuni iri ya gogo ndeona Raila athaikiritu yani Raila ibunduki Raila ibunduki awatanete na Junet Mohamed yari yago Junet nwe na ngoshi aganyuma naganthi kugwite kwiyangite mishongoro ya risasi mishongoro ya risasi alafu orengo ale anyuma ena ekirite black imbi orengo akamatete irisasi emwe na arambere na 2027 presidency ndio na kwena risasi emwe kamwe ijirende nirito ino niritumikite na itumikite emwe cieri 3 inyi 5 ndikatigere kau kamwe kaorengo munenkerete na kau gafeo na ndio na Raila arena muragi awatirite ndi baba enaga baba ndio na thingatiba baba ba Jubilee no baba Jubilee bakioni baba
bakalonzo ibwaba no reko yonge no woyo kumenya wo baye no woyo we noe bare yago bakiora ya kweri akaratha kweri kwena bantu kanyamuka kuthimitheria gete wakabi ndata indata geta watiri we geta wogumbu geta wandata tia tumia kia dat kauna ndina kimiro tukameta tinda tai dat kako thimitheria ogu sure okamunda na kwe baba tathimithagiria tabakajimba tie kuthimira ati kuthimitheria na basmake lakini Raila ntie kana akeua muntaka kana akirathaga 2027 kire katunie na mure sana kathirikiria tu ngatheti ino utugweta ya kutukithirikiria rugono mantu makone na biashara millions at stake at top banks fight over collateral ino nkona banki rambingi chile tukina mbere imwe kwewa ikiwataga iranoga orewe iranoga tiena mbia kumania na matumiri mantu baona baba ingibethe bakiromba mikobo batao chokie mantu tamamu mantu malega ukiri karatati kaka ida bakende kwa mantu magina biashara mantu makone na health Maria online shopping mantu makone na kuruda biashara na ara mitandaoni kinyao Maria health kwena Jesus born in Kenya. Jesus na ushiro Kenya. Kuri kana Kenya baingi bethire tu bakibanga na yemuno kire nyambura nacho cyaro komonokia na anto bakiora we batikaina mbere kwegwa bagetumagira kana bakire ya turatunde bari na tu bari na mbere kwegwa bake agagantuka in December kwena kiore kire uri atiri what if Jesus was born in Kenya today? Na hata kukalika wewe Yesu ni yani Yesu akichero Kenya tendeo. Wewe na hata kukalika mkuu shika kitu kidogo nifanyie miracle. Ondo bambere nawe tu atwika ashiaro. Ashiaro akundwa oshurubo mwere. One. Bethe buthora buki gishiariro kiu. Ashiroka mwere na Maria akabunywa bwega muno sana Maria akabunywa na akaya ukuraitho na ikuru akantro miere akantro ndoroko akantro akathenjerwa mburi athenjerwa mburi mwakorwa ciara lakini Kenya natwika temtele atwika bribed ni ungu kwera kakenke kau Rashika kitu kidogo ito miujiza muujiza tu moja tu ndikwenda kule nifanyie kamuujiza kamoja tu multiply this money kulirwa the Bible states that Jesus was born in Bethlehem, but what if he had been born in Kenya today? What would his hell life be like? Maisha make uzima bwake wewe bukara karieta when they started dereba anjerie rugendo kuma Nazarethi ari Mary Joseph na Kinyeng'oi ku nyuma ya ukava kilomita 150 kuthi Bethlehem kengo baina mbere kwewa bagitarawa eno nyamwira bumita Sensa. Mary's water broke. Yeah. In the chiare no. Na tachiona Biblia nino. Okay. Imusemo utumika. Yani nyuma ya Maria ako inambere kwewa ako nenkerwa mwana otugo kwa ina ageni. Bari taunini na araika bainambe kwa bakiumagira arithi otugo babera monokia guciarwa na mantu mangi monde irugo iwekarugono gakai kakethiritwo akendika watu agu ende okuru ka kwigwita Kenya munde ciaro ri na ta ukarika bwambere moka kwigwi Kenya sensa nto bataragirwo miji ntuwe ino kwogu batikigwa bakirasmithega kwigwa baika ba distance ntubonge bwabo mbakwa karika
tugo tobo tugo bero tugo tobo akethora waina antere chiari chegithongo mayanine ano ngaga ukuneko na mirengeti yonthe mirengeti kwanza jana murunguruna ai kateto bora ngabo mugakiria mwanki na atana lakini athoma lakini ndi menyaga baina no kwena nyi thomo na beli ni yesu na ari muthomo muno na ateta chukuru ataitha uraigwa goke thomo kiawe uraigwa kanda meretere lakini kwena antu bathomo muno by that time lakini ukarigwa iko bathomagira iko ina antu bathomu na kuthoma kuwa yes mtota in fact mtota Mark ari ndagitari Mark kana abana tipita Mark kwena ndagitari Luke was a doctor good Luke inkwenda kwe inkwenda kumekana kumenya inkumenya kenyani Luke was a doctor Luke was a doctor Matthew ari tiga ende mbere atuika tax na thomete kithomo kingi na riri mbere atuika mugitithio gotia na thomete mantu mambi kweli nkandika na ari muntu muthomo nkabora lakini tukareithe kogu na thiana na antu bathomu muno Matthew Mark na Luke bonko eta tiga na Matthew no ari tax collector omwari daktari orongi ari mwandiki munene ari mtu mutomzo andikaga ari sijui nende tanga naudha kana yani ari mtu publisher andikaga sana athomete sana andika mainto maingi muno Mark kana we tukareitha tukamenya lakini ko bathomagira tutagwa chukuru lakini umekagita kana tu bathomaga tega Musa ari architecture Musa was a very good architecture Musa lakini ba uome bwa mwathani burabu hari uome bwa mwathani bwa Yesu Kristo uriambije ari trainero ni nari 3 years Rwanda na ino aritana iro mantu kana uro muritana the Holy Spirit Paul na karire Rwanda ro Arabia for 3 years na ari agotwekaga me Paul no New Testament lakini umira akiaraga mantu ja the Old Testament the old mantu ja Yesu mbiko gotweka the Holy Spirit no muitana ga Rwanda maybe nkwena mantu makuri lakini kagitagatani anti bathomaga na ibathoma sana tigo ido Yesu ari carpenter okoro no muritana carpentry ibora ntikanuye Bible kana kirekaniro Bible ino tuthomaga ibora tu ya nyithio yandikitwo ngoro-inu cionthe mbego wa Biblia ira yari oyongwa the original the original tikuthoma ukamata ino ntu kuona yatumagirwa gichanduku lakini omenyerere ndinya ira ti baro ti Biblia yongwa yari imandiko tumaka imatumagirwa gichanduku yo Biblia yongwa no ngatu atuika tu akamata na rori uthite kanchani yarorire cha petition uthite kanchani gatiga we na rori yaku ekumete nyuma ya Biblia ndige kwa na ichombe nongo mtathoma rori ne kwina mabuku mangi ndathoma mama ateyanirwo kidogo ma Biblia imena ngono cia kurigari cia batari ngono cia ni kwina ibuku ria Mary Magdalene kana kiniomba na ina Maccabees marai mabuku mareo imabuku mareo the canonical books chirio kwina ntuenda athoma ibuku ria yetawe nekre Ecclesiastics ende tigana Ecclesiastics ino tuije kwina mabuku wa mamu yani yaugaga ndiamenagiria mwekuru ubaterio mu divorce mwekuru watuika ati ngakurithira version by the
ukona tabi kanyango chwerea ngao chwera tudite na ngao chwera lakini mantu tudite na mbe na gazeti ero kana wala kuragia go nata okakwiwa Yesu chero kana okakwiwa Yesu imundi achero ndene Kenya. What if Jesus was born in Kenya today? Okay, Yesu achero Kenya imundi nata ukarika mantu mumendele kuna kande kwa aiyo tukimura ya maoni Yesu leno tukumura Yesu tuire wewe ali citizen yani ndewe ta Kenya ndewe ta Kenya wewe kiri Kenya na aguome ewe kiri citizens na aguome akibere chagira akibuke mono ma citizens na aguome tebra twenu aja nande kwewe twenu aga tukimuragia Oriona te petition yezi engaba. Oriona ta mantama. Na nyekiri nyamba chingi chiande to kadhumba. Wale mera. Food insecurity can compromise HIV management. You got that? Yeah. Food insecurity can compromise HIV management. Okay. I think antoba baba HIV positive kwimirire babati kuthingatira. Yes. Irio bira babati kuthingatira mirire yao batireja tu kawaida ati akara muthere kiumia kimwe kwimirire aba akara muthere kiumia kimwe atawakaro of course ndawa ira ni gwitira bia na inya more than that ndikwa muthere we na inya jwe na inya lakini te mono nyama lakini te chionde I think na tere onde kwethera kwina iba device agwane daktari uria babati korea na uria babati kutha bakile kugwa twika irio bibite available na iba kubiona na thina don't you think ni ugwati kirebo no what by the it's a what ugwati kirebo what yana mantu mantu mamethire tumakiandikirwo na akongi mantu makoena na mibire mantu makoena county murethere wa Meru TV ukaina mbere kwa kiumagaruka ukagura ngatheti ino ukaina mbere kwa ukibonagira ngono ne chionde chithere tuyikagirwo inyaga ugo kiri ngatheti ino rukirwe mwenio kantigire makoni na ngatheti yago nansi gatuthirikirie no enio atwiri mbio eriko ngatheti ya The Standard nare tugutegera karatasi katungana karatasi ga 12 kwina thirikari Nandi kana community ya Nandi County ni kwenda King Charles to offer them an apology for past injustices nyuma ya mutongeria wa nuri kana the iro wa Nandi yetawa koitare Arab Samuel ura wambirwa kia gunned down by the British government na ko akoro baba kana community je ni kuria apology kuma kiri the British government na araba go seek 150 billion compensation no ntobwa metorere ombere kwethorwa egete wakagitena gakaga colonization na barabo ombere kwa bakia displaced aya kwena rugono rwo kurigaria families karatasi naga 12 mukuru wa miaka 64 ombeta kubungwa 30 years nontoboa kugwata Kenya kana ka miaka 9 mukuru no 64 nintere ira chaka Kakamega ona ari ombeta kuthukangia kiwendo kana ka miaka 9 I don't know ni biategete ona ki mwana wa miaka 9 na imukuru wa miaka 60 karatasi ne ka 13 ka ngatheti ya The Standard kwina rugono rwa mwari ugwetwa Miriga Sheri from Mekidori nterechia Meru County na riombete kuthorwa kiarira mantu ja stigma nyuma yawe kuthorwa kigwatana murimo jwa TB na nandi rugono ruru karatasi ne ga 13 na Raga Sheri ombete kuthorwa kiariria mathina jara kurugirite nyuma ya family yawe kumutejanire kana nja yawe kana ntubawe na chore kumutejanire nyuma ya kugwatwa ni murimo jwa TB karatasi nega 13 kwina mantu ja editorial na area achiari bakorera nonto bwabis ukarikana
na CDF na basari chombete kuthwa kirongi kwa thirikari na kwa achari ne bakoromba thirikari kuthwa igicokeria mbeca iji chia CDF. Stop the blame game and help Wavering Rider to race again. Rungono nuru karatasi naga 14 na area Jecton Oyo mbeca kuthwa akiareria guchindwa kwa mutongeri wa kiama kia ODM Raila Odinga no ria baraba amwe supporter abo mbe kuthwa bagitegera na araba atiria ni ugotiga kana ba improve their PR. Karatasi naga 15 kwina kiuria kiria feminist. Should Meru County government be dissolved? Ikiuria na kwina maoni jariaja ninkuona Helen Kanana Baruga wa South Dement na itete maoni jawe and by the way Helen Kanana and it's my former teacher mwarimu wako high school tamweta Mrs. Baya atwitana form 4 thank you mwarimu nikuona maoni jawe jariaja kwina mtu gwito wa Nicholas Moreithi Imenti Central maoni jawe jariau na ugure karatasi ne ga 13 na ukagura ngatheti je no komba kuthogitegera karatasi na 13 kwina rugono rwa Kawira victim of passive violence from a husband and society Kawira mantu jare ombeta kuthirwa agikurukira kana governor wetu wa county ya Meru kuma kire violence iri ombeta kuthirwa agikurukira na naria etete na mbere kuthirwa agikurukira mathina ku rugono ruru karatasi na 13 tukangatheti ya The Standard. Karatasi naka 17 kwina mantu ja relationship kwina mantu ja Lionel Messi kwina mantu kwirwa do not allow drivers to misbehave kana ogetikiria mandereba jabo kamata na jomba kuthurwa jaketa na yakiraga kuthingatira mitaratara ya barabara karatasi ga 18 ni matangazo ja kibiashara karatasi kagatagate kana kambere ki gatigate kwina rugono rwa Ruto's cheap power dilemma kana manto jaja the new regime kana government injero nyuma ya kweberia subsidy tia maguta na nande igo ku kirigane atekethera power kena kana utomeri kana manto ja energy ja kethiro ja kinama na karatasi negatwiretu ina mantu ja profitability kana mantu ja wonjorithia tukithirikairia ngatheti eje ukomba kuthura ukigurira utegere ngatheti eje nonto bwa ara mathaja tukinya umbe kuthura ugitegera nteto ije na nyingi kuma kire ngatheti ya The Standard ibwega sana Nancy nonto bwa tutari ngatheti enu ruterwa rongende gwa Frank we mutambo Frank ibwega Frank gatu inambere kwa tukiwa tanayano ekaire atutaririe nonto twethera tukithiruka gontu mwanya kumenya maoni makali ata kana antu bari ruta maoni mareko makonene na antu bari ntu baba antu bobwa kuruta governor agitini antu bebuthukia na njira kete ndona mwandiki wetu wa ndeto na aja tuli taskis kanaria ngarini ni chethero iki kamatira ikigitoka matibao wetantere mwanya chia county ya Meru na narua ire ntukwere ngavana county ya Meru ambete kwethira gikinyithwa senate kinyatha inyanya na nusu kiri njarene cia senate nyuma MC ba county assembly Meru 67 kwethira bakiringa kura chocha cha kwenga ngavana county ya Meru gitine kiri MCS 69 bairi batari bunge ntukwere narua irio mushonjo kwethira jukiambiriria kana rwaria jukiambiriria rwege kwethira senate yathura kiono kia ngavana county ya Meru gucoka gitine kana kwethira senate yagetira kajirene ka MCs na akwa kana ta Meru TV tothora tukiriongera kariba county ya Meru kugwata maoni jao ijariku kana rombara ire ku kiri senate kwethira bakono kia ngavana county ya Meru kaira mwangaza kana kwethira boba getira kajirene ka MCs so rutarero wakwa ndiro nomwe aslas kana barabe daraba kendia jojo taskis ethro agitwira maoni jao ijariku ukiaria na Meru TV ukambia na marieto jaku marieto ambita wa Jos
twathurire ana betu bara bena rwiro rwa gukinya kasteki kara ki governor kenda governor no akomba gukinya gi president Ruto kwa mupango jo bottom up na ndi tukuromba na gitio gikinene senate yetu na arua yitite gukarandi guru na honorable Kawira Bishop Kawira Mwangaza emugitire na yota mantu jara jo afisa na najo bategere umabungwa na areburi ikienda bakomba kumugitira ura nonto kira kirio batu orende itotigeri negita tonto kaunti inge cionthe kasienderete na ngugi indi kaunti eto ya Meru bando tuikime frutano ya governor na ma MCA so itukuromba na giteo gikinene kinya MCA beto ba cool down bategere mwananchi wa kawaida uro baringere kura gutena gitumi kia kwithira o muntu aritega wengo ki individual na thuganirie mugongo joto jwa Meru County ikienda tutigatigwe nyuma imigongo toma president wetu William Ruto. Thank you. So maybe mbere wita kidogo ndenda kuthura nkiure kimwaki kukeza kuri na rore rungi rwithirito rukiambiriria kuma kiriba mwe batongeria baza county na Meru rwari ruru kana iromba leo ibethiro bakithurania saini cia kung'ana bethiro bagitia kithurano kingi kia MCS na governor kukeza gutuika babu ta Meru bokae wakanya kakuringa kura rajairi kire itebiere kia governor na kia MCS Kenya Meru bomba kuthithia atakana no omba kwa punished no omba kuringithwa ruturo ne Meru kire governor na MCS kuringana na maoni jakwa uninde mukiri o gitugu inkuona tukeja guchokera ithurano bibi bia rutere rwa governor na MCA kusema ukweli wataumia kosi wale wote tumechagua saa hizi watakula nyumbani mbulathi tumechoka na kunoga nonto itutigi nyuma ki maendeleo na thina jarira ya MCA assembly mbere baringi take time ya kuthikira ngavana baringi take time bakara no ndegoro bakamwira twita ende bantu ago take time ya gukara no ndegoro katonere bamwenga assembly so na ndi batu tukachokera kura baraba na MCA ngavana wetu turiuga serikali ya mama iko imara. Meru TV jauja moja maoni ja kariba county Meru kuma taskis na ngeta nambera na kwaranira na bangi mwanya tuga maoni ja dereba ba taskis na maoni ja kariba county Meru na barabonde bedaro bakithithia agochwa mutujojo ntuko nejariku ere ingekorikane ane ntukwerea senate yambete gikaro kiao kana gukarande na governor county Meru bakimuria biure biriombete kwithirwa bakinenkerwe ne MCS 60 na rwari rwethiro rukinenkanirwa ne MC wa Bogeta West DMK Jogora numero rwari rwa mbere kwithirwa bakigeria inde bethirwa rutakinyanire bachokero jairi ngikurikana ya governor county Meru akarito bichine meri 3 kana ntuko igana rimwe ria 12 na narua ire ntukwira rwari ruru kwambiria rukeza kuthiria kana senate keja gwetera kajirene ka MCS kuingeria governor county Meru nja ne munini oe mutumanto ithinjo komba kuthura kinywa muma muthie na jokume giki bakirikiria rwari ruru rwao na kuma au mutumanto ithinkia komba kuthura kiorota kana kutara munini oe ungi ja governor na ukeja kuthura mutumanto ithinkia kana munini on governor Meru Kawira Mwangaza akomba kujuria miario yewe raugite gukeja gutuika governor Meru Kawira Mwangaza akomba kwana kinya wengo gakethirwa akirisign bobo bukeja kujura ne speak ja governor kwa meri 3 kumera wa Meru bombe kuthura bakiwa kanya kangi kakuthura governor ungi ende kwa thaiji governor county Meru Kawira Mwangaza ari njare ne senate na nikyo tukwenda kuigwa maoni mwanya kuma kiriba mabakaria county Meru kethira romba leo ni guchokerwa governor county Meru ja governor wao kana kwethira senate itire kajirene ka MCS ndenda kwaria na mzee ujo kana atwereze kidogo maoni jaku jariko kuma kirirwa rero kuambiria na arua thinyanya na nusu kiri senate marieto ambeto muriongi kirwa rero rugeta senate ni anto babome bategera mantu berewe kira county antu ba Meru bakwenda berewe makosa jatike MCA itomineke utumba kwethira withura wikia mtu ethirwa atina jaogwe mama no ina makosa
abati kwerewa uria mantu ja gwita kwou inyeza na abati kwerewa batu inya tindo twiranga ura antu bakuga ura seneti MCA bakuga tutemutethia abati ukarandi na MCA bakaria na antu bawe bakere ano bare akwera no etoke na uyetete ge seneti inya seneti ategera ndera thineri yero tuomba kwithira withura wa ikira mtu okay nara ke MCA kwina mama kwina ekro bathuri abo muthura bonde no tukurero imama tukuthura tutumba kuthura batumba kuthura athurwa ne akuru barabe kuna athurwa ne akuru barabe ko mama no ina makosa netere itanore tindareta maybe ja we mukari wa county ya Meru ikumia gwe kumbuga bwethiretwo bwikujira kuma bwathiria kura ijitia agasa kumia ne atire oni thaizi kwina mantu jomba kwithira nkenda nara gwetu bwanja nara tumbo kinyira ngavana unthai ende nkenda kwita kwa MCA mbita kwa MCA njandeta nkamura 1 2 3 na kamberewa ko nuende na right ko mukinyira na iketu mkamutetera monko trio ni bwega na bado mutegerio Meru TV tutethira tukiuma mbuga kwa mpoi tukethira tukigwata maoni no jantu bangi bairi kuma ja stage nene ya Meru tukethira tukigwa mzee ujo mbuga maoni jao ijareko na mbuga aringete kura maita nkurukia jana na Raumunya gavana baire kiraito murungi ajukia 2017-2022 na riu kawira mwangaza ura wathite ria 12 na rwe rintu kwembere kukarandhe na gavana wenu county Meru na ire kethirwa ikiamua kethira ibo muchokia kana bakumwani kire akaliba Meru kire aibu sana kwalira gavana Meru ngenda kuthurwa tuli antu ba Meru atukugwa ndoni monono ntuntu tunaleta kwa 1992 miaka 30 ngithuranaga na gutire gita ringi twigwa Meru tutegeri Kenya yonthe ati batu tutenga bana ajoka kambira kwingwa nyuma ntuku 30 kiu kyo gitumite turigara na itugite bauti nontu ngabana menya kuthurwa nguge twaitire na twamuthura na twamwithia ngabana o Meru na twamwa mandate na power yetu ekura kenda tutongeria Meru na ria twamunengere gite giki bauti twaina imani na wetikyo bonene tugatetheka ndene Meru no tingo gitu wanda kuritirwa na tukuitangugira twaitire thai na ndio tutumbagwa mataciriti no ntu seria na ore bangeni mune bangeni ngabana kadithia makosa atika right aizi tuli alingi kura ba Meru ututumboteria ngabana kiri gambare yawe dirari senate no ntoikete na nibo bakwa nawe na ibo bategete seria bona serire unite icio tumeta bamukia na ariko na cietekirwa ge senate kenda ciumba utegerwa na no ntore ikoti ya senate na MCS na utemuntu tena mwakiri yawe ba ututule antu ba Meru ngugi yetu gutiko tumba kuthithia kinya ate turenda kuromba murungu antu bau bakarende bategere seria bwega no ndibo bena mandate nibo mandate ura bakagita batu tukanganiro ibu nonto bautwe inya yetu kulinga kura aki tuko pamoja kwa ubanda bauga ngabana nengwe itukumenya munini ono gatwika ngabana o Meru atongerie Meru munini on twiringia akaya kuwa uchuchura ugire sibiko mbunge aibu bundi no bati kutongeria ari ngabana o Meru mere tatu kachoka kurene kwa uba utwe exercise yetu kulinga kura watuka ntwithingia gacucuru umenya bautio ngugi yetu ikeja kare meri tatu agethathia yathira kwa power cietu no cia kuringa kura agitwitura kariba Meru kwa itu kwenda kuromba murungu na kwira murungu bautio ngugi gwita mbere no ntu next ya Meru ya kariba Meru na atongeria ba Meru itembere bwega na serie tegero bwega itwere bagatua tukanganirio twi maybe ogo ethiretwo kiringa kura mbuga kuma 1992 miaka nkurukia 30 kuririo kana gwe gipindi kengi okujira mbuga ndoira ciarwa kirimeri ici 3 kuriringi mbuga kuthora kwina kurega kwagarana gwatongeria mbuga kurumana kwegurura gwithiretwo kugija itara tuthurete ngabana twathurete munya ntundu ndathuranaga ikwagire tumantu kiambiririe kia wathani lakini munya netire antu baba karandina bere ano na bathire ndu ubongwa na beta mbere tukuthura kira itukinya ri twamuthe 2017 ikwagire na furukano no ntundu yo tongerera buthura kwa kutethura kwa ntu wa murengo jo moya cieja no ntu ciaje ringa kwina mirengo mwanya mwanya ithwe njukumwe ngabana gukarandi guru ageta ntu wa mirengo mwanya mwanya
no ntomero ne mwe kula ciathira ciaje kathira bakalande bakalandia mtu na mutano ngina kana mwaro ngina bakambira ngugi ya maendeleo ya Meru bakatwitira ngugi bale amwe miaka 5 ethira tuketa ciaje na kairi imbone to tumandu tukije kitana gita lakini ngabana wedo ali kuno tuwedo wale umume akalande ageta mbele ngo ciaje akalandira na bagitai bakatwitira ngugi lakini egitenderere koko gya conflict ya ciaje o ciagire utagire ne tagarira ukalande kwalandirwa kwa gituma gitire yagikinyaja kethe igwakarirwe ndikuranirwa kwaranirwa ringi mirengo ciaje kathirwa tukambiria biashara ya maendeleo ya Meru kwa hiyo ntubu butakinyanire ikyo tumetona gukinyanite aja panka kwaga rumena ro kinya kugamba na kiseria buga bomothia tukirikiria twenda kuigwa mbuga mawaitha jaku kiria atongeria baraba kwenda kwa atongeria baraba mbetie kwithura bari atongeria kana baraba tonyete mbuga ria mbere na kinya utongeria bwa kaunti ya Meru kwa Nandi ugore mtu ukurakura mbuga mawaitha jaku jari kumba kubera maitha jakwa bambomba kuita maitha jakwa koni atongeria bara bari kubathuri na ndi baberu ba Meru County by MCS kana ndi turathurire atongeria mwanya ni baberu bonde kinya ba ikumbere tuwe baberu ntu mbungere kiriete to thaire njeru na ute muntu uri kuo mukuru ibaberu ntu kidoni kiathithirwe na beja ntu baberu kira mbomba kubera ba utwiga tumatu benefit ndene Meru County tuthurite omutongeria ogontu mwanya tuthurite MP kenda ndene Meru twathura ngabana omwe twathura MCA ba tuthurite 45 na bangi bamunitwa ndene Meru County na mbomba kubaitira ndi baesie ya kira giomba tutethia Meru ibakalende bari atongeria kinya kethera gutena sheria ya watho bukuga kwina mbunge ro ya MPs ba Meru na MCAs ba Meru ibacho elebo irabo mbokala no ndege akuru na bakalande batongeria bakalandia ngwataniro emwe nikienda bomba kumenya uria na ba Meru bakala bari amwe ngwataniro emwe no ntoria bakurwa auti tukumia no tutemendo ya getambere ndene Meru na utiko tukathirwa ndene Meru tugatura tutegete guru tukiuga gukaura ruru kaura uke na gutikinya githera kura ibwega jauja moja maoni kuma kiria kariba county ya Meru tauni nene Meru gishugo bunge North Imenti na tugeta na mbere mutegerio Meru TV kuthura tukijukia maoni kuma kiria kari kuma ntere mwanya cha county ya Meru county ya Meru iri mbuga ya county kana iri mwa county ira nene iri ne shugo bunge kenda kuma South Imenti kweta Monke Igembe South na county ya Meru iri na ward kiri birabia thireto bigetegero kana bigekarwa ni MCAs 45 45 na MCAs amwa barabe thireto bakiorotwa ni biama bari 69 ni rware rurado thireto rugikinyithwa kiri rwakinyithirwe ni kiri county assembly Meru ni MC aboge ta West DMK kiogora na rere ari igeria rajaire kukinya rware rwa kwenga governor county Meru gitine kiri MC barabari bunge Jumatano ndhiru bethra bakiringa kura bonthe 67 baire akibatariku na ni MC wa Kiago Simon Kiambi na MC wa Nkomo Ward Theibwa barabata ethirito bari bunge ntukwira bonka barabata mbere kuringa kura so narua ne ntuku embere senate ira kambirio karanthi na governor county ya Meru nikianda komba gwitetera kuma kirima antu mwanya jare ethirito senate gikinyirwa kuma kire MCs ba county ya Meru bomwe bari boigie kwithro agikira nthoni MCs rirabade nara kienine na bonge ne mantu jagio tumira obichi boyi na bonge ne gutumira inya ya obichi egitikia ngavana na kuandika antu banja na igoro jange jamaingi ato ngichogya kwa studio Faminas kumaza taskis tauni nene Meru beta Frank munene Ibwega Frank nonto bwali boti enu na ibwega nonto portale ya maoni mwanya makali kinyokegwa Frank na thunguthire mbere ya mpege tia ringo era ngokari no mume ado no na thunguthira mbere ya mpege ringo na thunguthira kini ibwega sana nonto ba maoni kuma ntere mwanya babe to bakina mbere kwa wetu aragirie na kinyetio studio kinyetio studio na hata ngwe thoko riwe okay sawa ibwega kinyati wa studio twina maoni ndio na kwina ri by the way ukego sana kwina nchamba ya ukethiaga ari mwalimu wakwa anthomithagia nukona gashungu kau kanini
kau kanini na kau gashungu kau ngudhoma na kau ngasheti kau mbithite gikabundu ma abantu nkamisha mitamboni buyana gikabu gishungu nkaruma abantu nkamisha mitamboni kagira na gugu etawa mwaria ariuga na tuthingatirite na ariuga I'm for the idea that Kawira remains. Ariuga we na kuona Governor Kawira Mwangaza na kubatara kuigwa atemu impiche ariona we na batere kuendelea guitangugi na batere kuthina mbere kurutangugi nontu nwe mutongoria wenka urakuringana nwe ethirite akiona ena gwoti bwa kuruta wira account ya Meru ariuga antu bethiritwe bakimenagiria the shining stars antu batiendete the shining stars ntikomenya antu batienda okiringwa ndontia bwega sana mwalimu, thank you very much. Oyona mantu magechunku ukenda bushia shana na gechunku muchwe gechunku one friend of mine gechunku nyakenda arumana andumaga gechunku mushore wakwa mushore wakwa sana imwalimu ethiritwe akirubobea sana kiri mantu ma kuthomire. Thank you very much nontu bakwina mbere kwa watu thingatirite na nontu bwa kinyawe bwaku Mr. Mwaria. Kwina nchambe ngiri agago aliuga kinyawe no thiete na mbere kwigwa aturaithiritie na aliuga Governor Kawira Mwangaza nethiritwe akiremwa nethirite akiremwa igotungatira Ameru bwega na kogu kuringana uge bwa kere ona Governor Kawira Mwangaza alibatira kwigwa tu akiuma rukagotongoliani kengo kanenkera kanya baraba wotana na untubobo wewa bakirutengwe kwena nchambe rere to James kumanante shenkobo James Kinyawa aliuga alindeni ya mitambo no thite na mbere kwa geto thingatageria imwe kwa imwe na akiwaga rwariro rwethire tukina mbere kwa Kenya maragia Ameru baingi na bagiwa metho monthe ndiga twetere tumenye Senate ekaina mbere kwigwa ekiwaga ata heguru ya onto bobo bwega sana nchamba kinye kwina onge ali agakuwa Governor arabatiri kwigwa kenenkagero no kanya kidogo akaendelea na kurutira Meru ngugi kengo athina mbere kwigwa akijanja wa after arutite ngugino kwa gukagite aliwa kagitaga nyuma mieri 3 kwigwa tukiruta Governor Kawira Mwangaza gitini tonto wise kulingana noe nonto ibwega athiritwe kinenkangero kanya zaidi gakuthina mbere na kuruta ngugi ino chia county katika maoni kadhumba makali baranko na bethe tubakinambia kwa beto aragiria kinyago murithiri wa Meru TV no wewe wetu aragiria kurukia namba eno yetu ya SMS kana namba eno yetu kuonagu kionini kia TV yaku ni 0720888000 yes ukainambia kwigwa wetu ra maoni maku nukuona bwagirite nukuona tabu ntubwe kana nuko support Governor kwigwa akiruta wagitini no support Governor Kawira Mwangaza nuko watambaru Governor Kawira Mwangaza kwigwa akiruta wagitini kana orana ntubwo butiagirite uthiri nambe kwigwa aranagiri nati ugatwira uge bwa kwibureko ndataka nkona itigere ndaika 10 aki tumba kuthirwa inga mubango juu tujua turinge Meru kiriro narwa na atotegere kana famina stoyere kiria metho yetu ndene ya Senate tuetere tone Senate niyo ekauga ate otho baraba ingi bakuromba kana bamwe ba MPs bonekanite bakiromba Senate nembe kwithirwa ikigwa tambaru na kinya rero kuthoma ganteto imbonere kuruba mwe ba Meru bakiromba Senate yombe kwithirwa kinyo ekeberia kana ekiomba kweberia Governor Kawira gitine na bakauga kwibo bakwagio na ango kana na rutererwa kuga karu Governor ruwa no enonto ri ari mtomoka
na bobange bakauga arero wano enunto atego perform so ingwetikia agitegera side uchionde ngavana nyo ingwetikia agategera side uchionde ombe kwithoro agetebo evidence chiawe na achi defend nunto kinya mtu na nenkairo kinyo kanyaga gwitetera haitetere mbere ya senate na omba kole mantu jereja jaga atuma kana jaga convince senate that are capable na are innocent na are sawa it's okay na are mwa ikaina Ibega sana ni aratoma kwa tugeku kinya twagucokeria nkatho chionde kuma aja muchine munene jwa Meru na aja nyomba yetu ya nteto ya Meru TV kuma riro gwatanire na atwe kuambiria thaa 12 na thaa iji ni thainya itigeria ndaika kenda ke family ni nkauga nkatho chia mwanya no ntugomba kuthogita maoni jaku na aria Frank munene umakienine bo kumba kuthora o mtu akenenkerwa kanya kagwita maoni jawe na mtu ena freedom ya kwethro akirita maoni jawe tuge kinyeru intuko rojo ni intuko toshemani intuko ya rojo kire mubango jwa turinge makwambira thaa 12 mwankathinya ciarukiri tinda bwegani mbitagwa Nancy ndogo no inde toshemanie thaa 7 kire nteto cia Meru TV ibwega na ni kinyeni unga ucokere nkatho cia mwanya muraithiri wa Meru TV no ntwa kuina mbere kwigwa owatanite nati kuma rukiri na twakinyakagitaniaka uge bwako muthia kirigo murithiri wetu wa Meru TV nyuma ya senate kuina mbere kwigwa ikiruta uge bwawe gururia entubobo boye na county ya Meru gabado tuina mbere kwa twina ngwatirino mpumire kainambe kwa kiuma kana mantu mama kainambe kwa makiuma meato igwa twina ndoa ati winga okuregego wono ntubwa oyo byuburenga tiringa bana ati kwa bukwagirwa burenda ngavana athina ati bukwagirwa uteo na maendeleo tukainambe kwa tukaliuka twinambe kwa twina peace twendero twina weteri na ikengo tukainambe kwa tukimenyaga manto makegwa makarakari ata niyo tukari kana kairi muthenya waro rukiri kiri mubango wa turingeme ithero wina ntu wembega bambetaga ni Faminas wa Kimathi nani bakambeta Nancy ndogo